been a special force be the winner in the war. One day Gambella, don't need I'm a day quite a win. Don't need I'm a day young noon. How long need I'm a day quite a win? Gambella, don't need a long year. Ramadi young noon. How long need I'm a day quite a win? Gambella, don't need a long year. One day Gambella, don't need I'm a day quite a win. Don't need I'm a day young noon. How long need I'm a day quite a win? Gambella, don't need a long year. Ramadi young noon. Holung nei ramade kwai go wer ka gambela dong nei elong je right keno kurti ne ka jakan nam ge bum me be go kur tele ram de romata me be go right tele ram de le kwat long ma ci turu o far ka wangta awol oy dun pa ya nge bum ge me shede me dola men seng dang ba tyo wut wunu mu bum ci le ma da melade tata captain war shikane jaka bum kur ne dunda den na kane chwan kane go ni wangru kur ko ne no ko ka ke dun chine dalla changa mi chine gol ngeni te kane kal mu tu de ko de ne tol mal me gwa ka tiang yandial ke changder kurun wang ke bak chang bagawa ka tam ti no kan gai bul kana news network de kontok 8:30 pandan badnya ne good more information de la ro Sudan ngai kon no Sudan te kor mentam kor kan kap chong ja ka downtown Khartoum Sudan in an location ye the bok san sir ne across the country so Sudan at war ye the karo ade jen video clip to channel madan but a lot of video dong kan jeng ne ki kon chungai ba kon dialo ne Sudan at war so and government of Sudan year the crowd so ne in year ka Khartoum Sudan government force can RSF low rapid support forces ka kan years ka federal government kormedi long large chi rebel ki rapid support force air force control ka yena ka parliament ka yesna gondugul balar bonne cha ka joyra ke ka quikel we have no accurate information malerode ngat ka control ka Khartoum Sudan right now it seemed to be korkaro kapchong with a year until now charai kran ke about 5 minutes ago lo jene kor chal waitin tam jana joj hello kor everywhere right now in across the Sudan yena everywhere but the most area I mean yena in the Khartoum Sudan yena ka airport yena ka parliament yena every location the military headquarters so you know in Sudan yen we dan kon dial ke kon walk away ke South Sudan anything which is Sudan at guer ko take a court then bakon guer ko to kon kel kon ne kon dial ka Khartoum Sudan ke security South Sudan take a war allow ne ba jonya dollar jin kine ko ken brand beniyo ku if miti more information ngule rod mo ngai who fire who ka Khartoum government of nine alarm can rapid support forces yet rodin law RSF can yet now done year the federal government so nga chakul jo right now go ngo day main we are right now men jen nan kan ben ka 30 go more information me koror caption kan koror caption kor jarlo run won na ko right now ka Khartoum Sudan everywhere in the city would ne bi konduwe konori ne kon ka jel ku years na ci jel fighting mi dir long ka Khartoum Sudan yene diala te ka Khartoum chwa jel tay do lukun mi ken piu jek to go piu jek then you need to stay inside your house so we don't know ku ko la je ga men ja dama ja joy ku biga dul dia lef kene ci na joy biga tej le ga ngay no donc te ga ne ci chop he would lick him. So again, the was me one code is good, but no
join ni federal government ke wa join ni support group jen bu ko je ko yo ku bi ne den ti na jo bi ga ne do war kon ken di alternative so Sudan at war ka downtown Khartoum yes na right now and I think ka kon dia 90% of people telling go china yi kita na ko right now ka Khartoum Sudan big fight fighting with you chana displace Canada dong kirain ke nga guardian che nga ke nga gwa nga tin ti west Khartoum ke ti north Khartoum ta gwa ti de lo ke north mi ti ka to ke ti de te ki lo ke to mi ti ka north so kwa ki nga tin no di chiang tin yen ga no di te Khartoum Sudan tai gwa kel gwa ki nga tin ti tin chu yen ku kor mi jerum da mai tele supporter ke tele jal tele ka tele wan mai so da mai naga en ran mi cha yot ku just ring ni jen ku ju gwa we pen ten we pen e ma go da mai uh, yen o bran te duel chwa jel a situation ngai ne u ne mi chi korum ka sidi kuna la te ko na una ka su tung dial chaga ga ko tana ko tele tung ba left nothing piu kwen dial don tele so it will be very difficult. Can we more right? What will be the next move? International community may take an be a fish go back caption. Whether African Union, we don't know yet. Tam jan la una ko di long. Rafford support group and then check a warm the line along and federal government kay national arm kas it Sudan she military ke youth along ke jen youth and she an bo ko ja here new one CNN BBC chatting one cha here kan check a jen youth along bor bokan base ne gan gardan and then kula head of the rapid support forces so chen me janya long ba kon join dollar jin dong take more information about so maybe gadjal dong na liang ja work ke jadar ben ko da na at ke dong take more information ko cha ko ra ke kwi na let me dan ne this will happen and then now me la da chato ke chato la to right now we are Sudan at war karwade so dong beliang kadang ben so bat ba kon join dollar jin the man the lat ke quick men dit ko Khartoum Sudan be la kon okay Dr. Dollar jin malak run wang amin malak tiang to kon we ke malak tiang te de ji Malo gala. all right shagalung dollar jin tele tam di do kon wes Sudan at war alo nen nan ja ti wa we du ni yin na ten je jo yin na kan la an ba ka Sudan ko cha ga le ngai we ke pat pai dang ni hey jo we are at war with a year right now kan la ne ta ba ka Sudan I'm not from North Sudan but la with a year still ko Yeah. Oh, okay. yeah welcome Captain Garwop welcome Chagwalung and Tiani right con community to Khartoum Sudan la lat ke jong ne ki 1 year ki 6 months ago ki 2 weeks ago ki 1 week ago Sudan be year karwade kajan the same studio me gadjal riga chelat long pa wo jato dong there na lat more information long take more information imagine na lat more information so dollar jin betu go ji Khartoum year the karwade mane ni wan kwai ga year the ngai nga year the nga ka Khartoum Sudan ka kor kal tele bolngu ka we jing ngai je year na ka city te ne ja jo nga te control ka Khartoum Sudan government te control ke rapid support group can take control and we don't know nga king got ni one cable ka rabol support group I mean rapid support group can federal government ke na ino la mi nga te control ga airport nga te control ka parliament nga te control ka military base we don't know yet so nang jok but like again kula general kula men kula member head of the rapid support group wurne
90% lari many news in one 90% can see the cartoon can you 90% can ke but 90% can ke man ru no mandan for order ben chien you parallel troop ko shi youth ke air power she can gain you can power gain you can got gain so we may got to push somewhere maybe you can got to join yeah you can got to join area radiant we don't know yet so dollar yen chatam di west so mushi lenga cartoon mala tonight ke run one I mean run one dollar yen I don't think net would go ahead right now. Okay, Captain Garo, any be jump in with dual balaban, dual tamachi is pro allow be gang or ra. I couldn't know you. Dollar yen. Okay, dollar yen. Okay. Take a madimidi. Phone a check. Okay. Oh, Jadi Captain garbo malo. Malmuga. Okay. Galang. An taban topeng me ajak ngaja an pai tho rai na to katum ta ra chuna. Okay. Marte sang nen katum. Gwatte kon kwalu kuju katum chi me bantin. So then get to the nine. Okay. So gwatte kon rieritin aken basis wa kor tetin long ka kor we ka chumale tong me. Ken date en kula national army. Take a michiga guy. Kunta bi wo ye ka na tong ba na ba ka lakin ba ka yan ma within their ngada ka kan basis se kor me cha ta na ka marat ka cha nyoko terin ma dan nyok ka ta mata koro dian te tin jen sin cha wang ma ngada ka symbol dan ama bi di dan symbol mo kwa wang ko ma dan te ka tum la tie ka bar te to ye so ta mbeje medong akan te ka ngada ka te ka prison me cha bong prison me china braten so cha na linga tama ne de kon chi brat zato and then they join rapid force akane kon kuna moire so great kana ma wherever they can whenever they can so cha daga katuma tama wote control teram be bala do wote control but government is still active compare na me nan nye na jen pada umara ko umar ma de mi changi so ntama kane kon beje ko go dong bay nak dualu ke dong bay bok dualu ka gad ko this time for us me dong de gwich ken ne kon gor kana daga plan da kan la charai ka thana tam yena da yero kundul wa dan te yente bat teje yaro kon moy kuy da yelim da yendu ndur mu tot da yena jag zato ma de mun ma ko rol cha dakanda ko da rogang de ga de gam kon ta tekin min bej kana amar ne to amar ne man je ran che da nga zato nga ko support de bon faro cha dwaj ma bus so in all I believe can national army they will be control very soon but dag dan si dag je beje kajen network jen cha gagja ko mete ne che dag wana me be ka yat ka normal form gar che ne dag go ne ren form ajen gar ka jen tubu mana airport so untame we cannot decide it ko korcha luitin but can ni wona ka ta ware no yo kake ka changdar dong jen ba kul ngaju ngu ba bela na ngata control so yo bini bi kul ban dan ba cho ngaju cha situation cha control de jen ngai da banana ngaja Okay, do 1 hour ago, okay, 5 minutes ago, okay, 30 minutes ago. How long ago? I think less than 20 minutes. Oh. Less than 20 minutes. Okay. Sarai ko bomone person beta ne to kon la ne kon bon ne gardu. Sarai ka. Pai ka ta ngad. So less than 30 minutes. So right ne ta ngado te tanke ne kana bangkul nyo yo ka nyo ko ngudong da kana update.
so ngo ta ka la ne ka Okay. wona numbaga ba ko nga che Aram kula kwar kana by the kan year to yin. ha A kwar kana by the year. na che ba taban Sudan te ka gwadara ti dong cha ngai jana wide median la de shabi Allah ne rapid ku rapid trap support movement. ne ta party golli tetin dan de jin char te ka muksule la jan ma dubai shabi na me jen kula jen bukul wo de jin char lakin dubai shabi ngo de civil defense kake so kana ita kono gwaj rapid fall dan min bekan kula ban chol me ko ay form ne wa mite ga mici to da kula intervene bar ci baro ban mat kana civil defense to tinwan kula dubai shabi so kana ita kono gap me ci ka banta ta kulu no mara bol to bana dar for tong me la kwa recruit kwa le ne me ku mici wo gije bo agor kana kap kana kuma ka kana gul ngai ne kuma wona mo wo baka la wo dong mo dong de lat so anta cha ban chok jare din chikan jakata Wow. All right. so ne therapy akan kuta support me dit long ko la den ba top Oh, good kana de gam de top yeah gor kana ba watch for good what you mat kel kana come rapid ajan support movement. yes akan chimata akan da support won trap me liwene wa lwanga neje kajen sijen lokoje jan pade den pade beta madi tetin bo a pade beta madi mostly kwa ka chada bo nakanaka ade yu marne me nguru mar kwara lakin ne de kono la kan ende ni char kane umar man umar mate ma kan gang ma chana ka sisi so na ma kormi yana kormi dit batara long wono se so bina sababi de you take time All right. so jen ngaja ka jen explanation ka jen instruction na lat ke pu wo bato but diale ya manchen ngat kono no wal wo bigato All right. Thank you, so Captain Road. Thank you. kan jalan sa ba galarjin jen long time la na je mala galarjin Malo galo. yeah long time Long time. Galung Dr. Dollar Jin which ling woman ngai ye nga ka katum Sudan. Ka chi which ling woman road so nga joy kamo. Nga ka take control airport nga take control ka military base nga take ka control ka nga de ka parliament. Ku ti la the news the ling ka CNN ti ling ka BBC ka ling NBC ka Reuters all those media and the altendong la ko na go online. Lot can mix information we don't know yet ko news ni chiang la do rebe we don't know yet mana te right na ka tum less than 1 hour ago len de men ni gan ja ko lo chen jero ref alo che wol jo ngaram bere la me la go ju bene e jeno lam ti dan jen cha ne ga ju ke te di jo ka ne ga ju ka ne ku na yok to long cái chế do mình cho qua chắc thế do mà đàn lâu chắc thế do according to the news so chắc thế do which mean thế quick cả weekend dia có lần dia cả tin so la dollar gen we don't know Khartoum ko ne kon ka Khartoum but we don't know ko Khartoum Sudan mi na yetin gen the same Sudan dan ke lo kon dia kon no Sudan kon di Sudan you know you don't so which lengo melero da Khartoum Sudan nga ju ngai ka nga ye ngai Yeah, the area India your talk network issue one man. Briefly allow me to talk Sudan. Measure military coup d'etat. Allow here kurma no mama kurma talke. Allow military coup to our kagardang. Kenyam allow two armed forces to take Sudan. And then allow Shala Dam Syria.
luno jen luno min kafga ganani yala mati la nang reo ma char ko juba take force me dong luno min yala gwada masala dungar nan yala buren so kandial kulu kandial kan two forces tona kade ino mer bechir akante la ter kur ka omer bechir na wal no chak cha kula en dungar me yala amti chale la me yala special force neriga mala so jen a special force here allow here sharp here dembor and me yala special force me changi ka specific instruction kake jen la gwe la meta mi to min me de dal luno bawono no naka omer man me dan me luno me yo mer le me akumi chakalukan so minani to on tama ka ground and am serious point the fun in term na tanarwaye run wan baga allow agent ka control or come most of the strategic places re kato Number 3 again rapid support group force. ya and am serious and rapid force Support group force. Yeah. Okay. so luno jen tama allow ko kan door cha goro beratal railway take a specific area to luno to lor ka min cha lele kan luno cha gor ga airport dum katom cha control kan cha airport na dial kullu ka wini tikon ka luno ka big cities cha ka control kan na tanwaya luno cha step dong nyo kwenye kan jikan jien alaw cha dor gara yo ala boran min kula cha ala presidential palace che mi ala jay wan ga juba cha cover na tanwaya Kula kuwa. gare kula kuwar antama boran dama chering chakurin ka giyade wan tede inatin tere da bab kwe nkor kwe lagwe ka computer yem gwe ga tv alawo anamo mi to min dong dien alawo chika dien cha gwa radio ya control ajen kwa lagwe news chika bak ka konan tam alawo most of the news to konan jeken tam arama gwe ina nani yala el bizira ajen kan ne news to go to be detail ya ko jesin chega ne kon in lono tingai ka arabi so ga longo muguru bi tabawu ga wer ka al jazeera ko al jazeera tamata ka contact amati sai ga je long la right sabin ga je kan ladda tidi ali kon wak mano ko wadi so minan inde lariye wona me awodi awo yani min to ka katum yani jen military coup kan ti yale da masriya ba power ba no kan ko kan wan ke long ka ray charo deploy long ray jinu ray subon ka kan ka train ta ka skill allow here day bang nyang ne ta ka gwast lalja kan jen kulu ku yelaw luno kan ni ni chuba de che 1 week bi chuba kan luno kan kuma tilmo kan okay jen ngoy ni jeno ba den jen ka ti kono bi to tin yani betaka tam wana long to bi to raide especially ko especially kon nore as in general whether tiga katum tiga junub sudan ne ko aka kon long chan ele la wana duor shop lere nan lakin en me hitwo ka sudan dia woje dara go aka kon me chan ror ya laka okay ko jen ntame la o minani bitwo en o yole nani lonno min go yemi la waka sudan ba ga ken to cha gato ni ntame la o cheku tumli la o jijube ntame weke awalo no tilo tayar to wok tilo rias to wok tilo mist kon ya order kon sudan ku na supply go kon ni ne kon dado kina pisila kon ni kon ba bumma chaka yo no kon neighboring country kutum wandi yalan tabi ina ku tum we naka ni ndang rew kine wi so antame min lu no antame ka goy ngoy ne je ala ku me salfa te yeme pan antame tiram ke ala ke long
so no mo mi to ka jen ba min weye ala gara mete ka chwo ye yen woro gano bia dor bia ling gwa in detail ngate chuang en gar yala amati ti yala dam sriye ken alaw minani to jenen ken amale da ne pailar la jake tut ka utin bi tut ka waka katum baro be nyolo jaw min ci to jenen ken alaw taka ka process ko wona na de election de la dorien de kor de kon de alaw de bom de kam chap ke de la taka kanay de kono lonno tila de ina jinno mo amati jenen ne kon kam ne kor chap me wo juba ya ka wat bayin tongo ka juba ka ta juba mina ni ngahe yen ko ta juba lar ka no ne lunno me jin ram mo rebel by design and then ke by integrated me yeno so no mo cha buran cha wo mere selfa cha jolo no kan rapid force ni kan ka malaysia na so jinu ku ka integrate ka regular army ram bi integrate lo ko design ka lar na ni cha le no ne ji ayo mo ci garma ye guyo ci garma ngay no jena to e be lot ke je mo ce ko wono cha ku jo amati o nyen plan ler gina e nam ma ce bla doran ko kon tam law ne de ina ke pay ne kuma nan kon minani de ne lel min de le doran ke cha kuma kam ne ye cha ba kor kwan ba constitution lel kala da law kor mo ya kwanya be de kulu ben zamu so nizam chajo amati ngantaka over almost 300 troop across the country so they mogura 10 year ko they integrate che wono no de do ba integrate ko yena law militia ki word militia cha gara ki luno cha ka ki login uji long ko chal ka militia na ka kan we rodian kai special force che so no mo mabaka jinu Sudan en tama mo cha ku cholom la malicia yi garam ku logo che ku ngai wo lo lo no che jien che wo tan ke nei ko ni chali egyptian en buran che kori jibjo ne jin ne awre garam e goro de kaf ko lo no de siasa de ku lo wa yere siasa ko de ku le ngamu cha ku ji egyptian jin ku ben bantine batany en tama en takriya ke Ethiopia so luno mo tagare ka Ethiopia tele wenu de je ya goro be de ida be nan ka udut na masanya ko bi kulo lo be garam be jo ra pel so luno no ke du na sanya mbran a jeni ko na go chi de Egyptian je ben rias ko ngo ye bok yo le pan chi ka nyin Sudan ko ria Sudan cha ka amenu tele rie me jey cha ka ba luno mi ya le da masria kay nyin Egypt so and what me yo ba chica book anymore ko cha I think chare camping kulu no yiji point and time cha muy warning Ethiopia so kur beteke allow beteke pep beteke ne barodian muy pe yiga kana ti kon la parodian ko kon organization of Africa kana ci alga emergency meeting so emergency meeting dien allow daka pintin ko Ethiopia a janelu no Egypt tilka right ko de ro in bol ko war mom kwaro in bol ko woro gor ko no bi yedo ko so no mo alawo kwe ji Africa ko ko mo ga woni ngo malal ga Egypt chagwa so Sudan chika duol wona ko kon gano otiti ba ka ling alawo ne kon tepin ko gano kon la banaro brief ko to dan ko ban ba kula te ko ngai ne alawo ji juba buran ke selfa jone ne jinni diri dey no kurme dire garme ne lu no teg malicia re juba cha meeting chol ko mi yone biel fam alawo kan four forces chaga chol me mi yala national security kafka kol kur
ne me minani chole luno South Sudan am min kwore magari yala deng wol ke take a mutual special force me I will create me quick corner na won kwore me you put down gare danela yield na go bintiu take a force in term of more special force magul to ku exist re juba kul corner kuina wona alawo to kon kamin yole tiger united kap ke gare yole yen makwai so kan forces to na ke different forces te a chol te de na kwan tin luno te de wo ka Sudan war min go an chu to tin ki ko disagree kan garo dien ka ji opposition ne lelba kine go chawelu no ci gar yola gara chawelu no bade dilnam ci akol kur chawe no kon chanaro de in bol ka dung Sudan ba je ko kon cha dun yen la wona dun yen gwirien tongo ci ga daw pin antama mu we de wonang wuje I don't think one ne ne ga krodien luno biga baro in bol ko so namo milar na jena wodi on tama selfa cheteriya ka ran teru me teriya wanan tege jeriya tin jen wan la joy ke tin so antama kon nuore de ko ro ku ti antama jen win la tiro dun idu ke de le jen ye me larga nyon banye je ni ye wo era tu de rang mi ku kon lo wo chob ler ma chane bi je so ne di antama mi nan ko lar garbol ka jen kui ka mi ci to ka Sudan jen go ka kon long ka nima go ka kon go no bane charsin ka bane side bane kan decision bi kona kan alaw bi kon decision bi kona kan ko banaro ne demu banaro muy ke nizam mi jel ko kon ko laro on tama me charo kun demu tama alaw enamati fonde alaw tane jione ne jin alaw ngarma biye jorar kon lunno anni force bi ben ka South Sudan ma ba lonya garma ba brain ba lwa lunno kon lunno binaye jora so namo de kon moy ga day ka de kon law den taka wada ma den len ka petrol ba ma kwala na kone den taka access ko ramade ga den ga ken so on namo dara wo kon den situation nan taka Sudan da kon lon ko bi kon helu so minaning le mi kyo lentame including an ramote ko opposition here ka tante ka lundo mi te ka forces to kon ta gadwal ka forces to kon no ti cha ban pinye re char tore rehne ka junuf ke linkulu yen commander ya ti ko lundo ti around South Sudan ko yeminanin wak law nyuri ye lor ba mi ra liu e jek ki ye liu ye ramamo mo je mo gat Sudan mi South Sudan le reka so yene diala to yana community members ama jilu guru wonne chore yenang ala wo ma biya pel lel guru kon bana doltin and then luno bana decision bana yakan right away luno decision bana kano ajen wonne kon bi kon support na gari yala amati ko amati bana support ga gwadang raw number 1 kan kiga ga kan self already self ne kon kulna no mo very clear ni ne la go yela we ka Junub Sudan cha kaf chong nan wal Allah do very clear je gul je take couple days la le man le rode so no mo i entamna tan waye amati ku me dem na ne la da masriya mo we ben ka kwore ngai kane go very clear wo self kirande lakin mu we wutira me cha jeken atira me cha jeken ka luno kon wora karo mo ina zam el mana luno barodien gormaz ko jen e kume mo woben ko kwora otherwise mana luno tongde Junub Sudan de wole kan la de le la gwa we ko mo luno de rew ba so ko no kon ban Junub Sudan gar bi kon lo me jen time ko kon so bi revolution ba wokel ka revolution dum Sudan bana chuon kel ka meti alawo and the forces to lunno to biu ben bana ka encounter ka bana jo kon datu
tilo kuru bala lel ka panal ye kuru kon la lel kon ka ko Okay. na yo ni I know don't let you coaching go ma coach we don't know coach one right mo can understand but just a prediction kiji one lo ya ka dun ka tom ku we don't know mutu ko na benefit can me yin na Sudan we don't even know yet so we don't know rambi we know chade predict ku ga no ko jitaran kon dia I don't think chang tana ga me dara men ya da men go so one like a long me do ben ga tu lot ko wai welcome All right. so go look Nearly, man go so I know I get the topic the unable go get into it and welcome hello Chupon okay. any take your time Thank you very much, poor guys. Nearly, Dr. Dollar Jin. Me, you know, Captain Garo. garki I, malin yo Malua. And me, they motor them at call our labyrinth busy, but the time you're like, quite more like, mm. Mm-hmm. men go Colonel Curry, there are analysis. That's true Go and walk in a corner, but cook all Queen to walk Eddie. Again. Ko ka ne la engagement wo ka ne ku ta dollar ne de ku de limiting la le siam to ku situation the follow up ka kan ku la ngai to wo do we di yeah but ko ne ko no ngai ko ne won do le te ko problem yatin but wo kan ne to ra ke di ke dar to di ku ko la ba ne yo mi ci explosion mi ci occur ci me to ko sudan yen ku mu ta ko sudan a fragile government ci ka mun ta ko sudan kare ga daga Sudan Nigeria ga daga South Sudan re ga daga South Sudan Nigeria ga daga Sudan ajena ku ko len vol ko wuje we dan kel jejen gada me kan kulat ke 2021 me kan ku da na ka transitional government ne le ku kan gada harauti shu garme mala chale an bahrain me shu kula jen the head ba kula wai commander in chief of the armed forces ka jen head of the state antai tolomo ajena kuer lo chat ke salbakir ke je ma kugo ja mar ke ne kir kugo la mar ala ne di roden lo kir te ga ne di chadi within it is the whole government en gare chale en varaham en al fatah ke bare ne me te ga ne ti she ga ne kir bor within his own government mot char linga ajen ke zil kugo la ban ja da mat ke ne kir ko chat situation ne do le pai ga do lo ni yali ya ga ma char yo jini ngu che guri linga kir muchi ya gor diri kirri lewa mi yi jode da na melel malam ni jaling ko jala kor you see ai wudi nani chali gadi NMT ajen deputy da ko jara melel kan kuken ajena ka MT ajara mu go yiro woni na ngai ko bishir medan long ala wo bom ke le ugui je wo dune ala wo jen malaka chal ka ina de me malaka chal ka Malaysia and Malaysia ma chol ga ngadi ne kula Sudan enemy of Sudan ka kan ku la chol ke na ni to ka Malaysia na da ko ro le ku kan le user ga civilian ka Darfur ka ne da ci gwa ka cha ka user la wai special force ko mi cha gwa ga chol special force gwa ja kamar kan kile na da Dr. Dollar alo NMT la de la de ka Darfur mi ko le on behalf of Sudan ko we dun mi gor go bo ka we gor yen rami sheling la yen yet ke ja bram ko la gwanta ya runi yobe ko mo shi ko ken and then you aga di chumu ge shi mo malata kamo medan ko kala gor ke ba kai seleda ba bishir ba kul weekend ko mu wa ko recognize la we special form la to go charo bolor ne ko kala mu ke ne mi bi ko kul weekend and then ka batsal ne ko la associate ka kai and then macha kuma ko wan forma de je kul ma da gwadi an de je ma da gwa ka de shi la de shi la de ma da gwa de kuma de kula kam de kula kam cha again security arrangement if you look at it yeah and then you 100,000 ki 100,000 ko a 100,000 meter win mi di lo close to 200,000 the integration mo di kula la da gwa and then na mo ko gor ko chi ko bom gor ko ne ne de lel ke lel lal ke nyin konen de na ko de ngulel dara mo wo gwa da wote yeah bada tamu man ko ko focusin e wo ko me ngude kon benefit ne jen ku kono la mai che yana ko me me de kon benefit wo mishi jenen garme malaki ale muhammad
Hamdan Digali in Kuala Chalke Meti. Much are lot of control is a long kajak. There go a case of Sudan. And then especially allow especially me here can work in good content Chanaka Sudan. Kajak Lloyd go Kumata Sudan ko here government. There go a con which are a lot. Jen Mua George Bagwaka Salvakir. Kan guru ta ka kolkuri rajina ni chalara kolkuri yi kor da mat kam ci kon den ajenta de kan ga da mata ga mami yo ena kolkur guru na mamara lon ka jen gar shala meti bobo if you look at it ko ne meti kan tu ka mai kala dun wani kana larkel that mean mara kan gar daro e jen mar ke mar mi di lo mi da ko ngok chalo din kula ngake le lo din ngake kan ne ko no kunga ga latiyon cái là nó là sự mức của mấy điều luôn cái lên long cô ngày giờ này mình đào rồi đi này mình đào rồi đi này but chẳng ngay như vậy cái đồ lúc là đồ cái anh muốn point em barahan linh rồi đấy cái vun mình chọn là salbakir so mu we control wo ge je be ge ne cho con mình năng phát bắc cái là có cái là khăn riêng mà thọ cái gì đó là thọ có này kia đó cái bên quan trên này đi ala con cái là mu and then that problem that trigger ejer ko so Sudan tamam mama la wai chi hotel di chi hotel ya ka jimanan ko ande chi de jilen jalga ka ga de ji ya ga ne ri jel ga be ni ko ne di dara to woni ne kan wil kan gan ma sharan ta mai yan kan ka di ko wo kan kalal ka mu kalal kan mu ko ba kon ko jo wona ka election mitel rambo na kwan ba ko election de wala la di 2023 ka 2024 mo ejer jen liam na je yo ko ruwa ko everything ruwa yo bi ga to and then ko in Egypt a friend we jera continent in Egypt fonde modara to ko piji wona ne go ke je wona ne ngara me batret badil joni ga juira enemti ka ba no ni Egyptian ne kamu wo mo long ba goro wona ne yena lo ga table run ba ne ling ta ga nyolo ga table o yen lo ga table dia lo ga table biya kume biya kula kam civilian men bu kula ware yo won kume ba kam civilian won civilian bu ben bo mo de la wona ne ngar shale mi time bo bu ben rana ko en corona ma kayli o kan ku control di ai ngar shale bu rana men ko bu rana mi ci to woni mi to fi wo do rai cha saron di de kan luga de te mu bel lo ai so mu waje no won do rai cha saron di de kan ki kan air phone ya kan go control money and public facility de that mean again control come you go media about them chega 4 hour go wana me take a mid take a michi kan nyawo lel bo nyok mi jan god ya no that mean in garage ale miti da chere ye jan bita control yo again come we to control come Ethiopia chu chonga ya kel more luckily Ethiopia take along over chonkel ke miti ko ngi kon won barhan me ya kel ke kan gari Egypt ko ne tan ga nyuro te ya nyuro ke ko ngare bo chere ye cha ador chere ya amma mi wo maybe you look at them ko be an kan ngi ngana ne ko ane re ne wa mam na gari da mun yiki ta mu ken ga mazan ta chu mam na kai lo kam ka kan gi yi na ko ne ri yi na da jo ce ci yi na we kan gi yi na ajen an jet na nan je rode kai ni to dan ta kon ci kan ni Egyptian ta kon kan ti je rode baden garama ko kamar da ship da wuce jaram le kan ngan ne dial kan heavy equipment dia la ta de ajen but ci ga ta de in chigata in full control le chigata ga jagwa amma ne gar ta kon ta yi chela ni jeni chitwo kan kemne to kon ten kwala guje wote ga control ne kwala chole ne chino lame chigo gule ne ga go da ajene kul di ka re gan ka jan ngor la wona yi woni la yene tere ga ai so chi jan kor ga an kor to dan me benyin kon jabi ga malta pep gare shole emeti me yo mu to joji te go control jena la ngwa yal bagal la langa ni je kuna malaria li gana okay bi pizza na ga so sudan bar ya la bar nyok ni ga mri la ro ga mane secure arrangement di ga nyok ya la ma mal de kong da karo din nyok kamu wo to wona ne ba joje gare shole borhan me cha kon mun fa ba kan la kan kirre ju gon joje ne diara ko sitni ai dara jen gon tor di gutini no ko tele mudin mi ngaje tine long mi tuog tele ra ngaje meta within side mi chine roj dia ma analysis mi ya ga de analysis dia ko martin
but they can view more ku ngar chale mitima gwa ka kon special kon wari tin ku ne ne cha kon nak de do ta ke system de nyok re la so dan da bangwa ko kon gar chale berhan me mu power wa kan gaje che gwa ko kon long ban mo ni ke ka apran me bene di alban joj mane ne yetu ka na ko guru din ta do ba ka wo boyo mu control mu gwa mu de ge yo kon de jingur go ba nang ta cha banang ka wala ro yi we shi la ka do le jini ita le de mi banang ka sudan ngaji dollar jin no no mo ala wo akan ni la cha le nyin de ga tong hore re na tan toro ko mi jini ne cha de bi no burhan that mean you are supporting emeti you see it ndama ai so one more yo mi to shi burhan ne che it's a control wage and then can ideal ro shiro ina re do lo te go bi wot intere sel ko run so kon nang pa bakal kana woni yana ge jo jaga ai jen ne hello ya tu de interjag mod ka royal ladim hello ka situation tanan te ga ka sudan tam hello kuma mu we o kan kan min dine jena long tam min dine jena long ka view yani min ta ka ground jeno kuma already ya kan da misriya ala mati mu we o kan como quick corner mo to de corner quick ke anything mo da happen min bi to jenen ke biawo ne ne burana bere nyo ben ga kora min bi to alaw ken biga taka civil war dorian ka civil war be gwal mi barna ka beton wan yar ka so sudan mo we o to no kodi kontam mi we ye and are for a issue ka kana wana mi ala nuba mountain a issue kana gurgo dorian bi ka independent an korba right corner kina yi da for right corner monta ma ja tin ko ran ko yi to ka ya ka da for bo yes ka ja ka por no everywhere yeah so lu no no mo garamo min te jene law jen che deployment yelel lakin kan ka professional himinan la ye kan de ko na non ka Egypt ka airport kan de ko ya cover kan yani dir ga gui mi ajo ka yena ka ra ko kan ko kon ta kon Ramadan ma pal ka kan ga terin ko na ni ende ni de kon mi yiwo kan mi yiwo ma ade ni kan je nakaka ka buran kan ka professional am yes taka alaw gor lor na je kan wo minani lu no mi ter ka le ngo kan ngaj je kan so no mo kan min goya dino kuma bananga kan kamen banan kuma wodi o kan right ka chap kan na kuma a kam ka chap mo wa kam chap mana lu no kon ba ko de kulu secure right la de chala no ngaba so which mean lu no no dia we ba trust a chap bi chap we okay ngarama wo kwane support dong bataka popular de recruitment mi di me belen and then lu no mu kuru dit mu de bala bagarama be wadan chemi ye kutung control ni tam manamo ajeni nan mi ngoye ko wodi tan jeni wujen ta ko ngai ko bane ko ngaje wo jetta ko control michi wo guji en Sudan en UN la UN la US envoy kan so the ambassador roje ka Bahrain wo jini diri bayle ni diri kapchong ko da na rodian ko ling en ngaji wora mo la wona ne ta jojo wo jenta control ko ta madungo Bahrain ta ma de da roine na ka Bahrain chejen to gutumo point ko jojo che control che genya US ambassador dorme on the other hand ajena ko je wona de allow da America de regional lo ngade allow de regional bit be form ko me ba long war de alaka ko de two leader ko bam for the to come back to the table again then I call right ko then I call ka kama mucho ye loga mada okay garkiri ye loga mada take gwato la yenda wo is takten ta la jene Egypt finan bita military army bita dung Sudan keliu med kon longna ke Saudi Arabia
so the jen la da point wo en Egypt begin atame wo tana control kor mo ngode akana conclude ko ngode we ma ngat ko na gwa dan tetin ko su di jenta ga yowa ku ko na te ku Brandon ke te ku ameti bo ma do tut you never know don't be do tut bo mu te ka force mu te jaga jan ka tum dong ba kaira za do consequence bi kon ja kon wor za do ta to focus ngane wo ngu kula da me to kon ka ngu bu kon jaga nyen de lam ke nyen de lam ne amin bi so Sudan mu nyaw jak sienta me ci kon mention no let katin ngai ken ma dan let kan kadum secure la kana ngaji what can they support wuri ya self care cha da ma ju gen ki o bas ite rampa support ha cha support we ideal because this guy is bargaining all the time me jag la chi bonable ni tan taten na gar go mi je ko cha da nyur ta run tam me nyon ban jen ta ka tun za ta ma da rutin ma da gwa yor ma da na kaira so on tam gwa so de bu continue gwa dan bo budgetin health ka nga ejena bireng no tam I think Ramde con support we cannot say it because they're dangerous for a civilian at the moment. Beja con, jeka con, but quick on mananto. Talk the chairman chala the can guard yo mu pen kata were ni bakula ngat point o ngata long okay mutado. Ko bujo in time matene ba force and we yen be no matter what. A general beto con general dong de madia. Yeah, min tatin janan. Kon gano ne kon bana ka enlighted the mud ba bikan koba news chaka langal jak. Ke news kon in luno to access and tama mata ga news mo ga mi jagi bi a waka min anin chala Al Jazeera. Ka kan nay kon in luno gon to ka detail news kan to dial to ka second hand ngal kirga roy laname. To log detail ramin nay to ga detail to ka access ka kwar to access ka apartment dong ni ngara yala gara tama rumwana chajak mburan ponja Amar madana ngoto galarjina amar madana cha boko jen tin El Jazeera ogo Morgan dan sa gona wo kwa contact directly but you janga mot je wo te gwalla na misa mo bot already ka jen la reporter yeah so min so El Jazeera ti la tin gona cha amar cha mo rek atan ti dial li jang through Facebook huh yeah most of time jen la migoro bala ne kono mat a tan to ka support one we ka je ala garama yala matia take a weedial te jan ka jen male da ne lat kai a jen la jele long a weed dial international community chaka jal we ci kon bi chon kel ga je ti kon ngoy ken tameluno tin luno be resources ja kan dol al arab ti kon luno te ka arab nation yani ci mo Egypt kan bi ga chon kel ga je mo kel we Africa kan na ga Central Africa nang na ka chat kan we dial kulu chaka amino okay kel mo goro ne bane ngai ndong dien jen here and western world we maternity ne mafi here la dio sapir mina roye alaw sapir america yo yarway wona biya yo ling mina ne lat ko kuy ko okay jen je laro ne en koro me dara go ka chap Sudan ko lurno tong daga take access ka kuy ko da kan power da kan na mo milare ne ngo ne tama ni America ba chermu chunkel ga chap ka jen way lar ke amti ya wo bom akam ga chap aite kon de ne bulun jok chang ga yoro ka tum okay go bulun okay ga I am amane kam ne la jar ba biel loy ko yo
so no kon tama min bi kon ngai ajano ne kon dial ti kon tin ti ko opposition ne allow ji opposition no kon force ne dial yani himin te betutin te gadol tin yani te nay di kong ba te gatin te ayo te gatin kan ay dial yito guru kan ay dial yito law kon bana te ka conference mi yali emergency conference da kon al yalla jen kuy kamam ko jen kan 2 million kon te ka Sudan ne ji so Sudan 2 million te tin di je da half dien gan wora ko kan cuuji lamda so ba anomo akel me dene ngai o kan ne kon dial kulu yani kan wor dial kulu ta ka abroad anywhere mi yeje te kam million tin biye half dien wora bi ji so Sudan kulu law hadden dini jen ka kon to cha displace long ko kame ye ka no nyu je o kuminan te ka juba gareng te ka juba tele ram go ka je ka kon a changa jin wor ti bi ngai o ne kutum wan kan long chik ka benefit ka jen mo ko wono fon kor me yitwowe gowe oyon a chan kan wutin ba already by the nation and to kor oyol che bi flow and more tile ram bi yu oyol nyo ga je ko ne ken goro di ni ka tom dato ma dun no bi ga tere finance eh so bi yu hik che jen ngodien yu nyin dungo yole la waka jinu Sudan so anom already ku myself che tekerian kwan mi wedi gare ku myself che ngi tekerian ma kon mo we util ne te lu no wop alaw ne maj me ya ku mi full alaw me ken katra ma ku ya cha kol maj che la dobe me be pet na tro so kono di kono gare kon alaw maj me tule gwano ba pet ko ba kule alaw ba kule dop ko be te kon ti lere maj ko maj te min be dole bulbi to ba mutal all this aywa so bito to na bi ko kule let so en tama ni ko ba la nuore wana me awodi ka ci nuore di alba nuore ti kon te ka faction to gol ka til me lonke lenoken ko ken alaw bay jo ken de do long lene ko ma kon ma tan ka may ci ga bëgg ma kiro na zamu ni am tid maluno ma te ga jaga fo da wo charan nizam yen biaro na zamu law biya fo no gon biya ka na zamu biya may ti kon ngor yen ga de luang dor biya ka wajja kon tam jinu Sudan ba way ga ni ye ni e wu char na ka jinu bi mi yubi ku ku ne ka South Sudan ye ga tam te ga juri Equatoria na le lo gu ni rew ma char ko nuore jen bi solution ku non kam ko nuore tin bana re lo gu ye lara mete ne yen ka tijin ka tal fakir kine gu ma no mo a confusion ko South Sudan way ka kon ne de solution de no ko rama wo ko ter ka je wan ka pale zieta ya tere amdido ka chane ter ka dire luno jinti ka power ma luno diri re nan tere we dun dire long ko bi result lakin kon min lawri ga dan o ma cha doron ba we ma kana tim kala da chane pan chanro silimuna no ma chelat luno bana chui ka pem bar long so en bi en kon la way no opportunity ne kon minane malu de adi jango welcome Thank you. la gwayna minan de go kon neme go ko kon wora long ko ci kon wan doctor dollar Well, dina and tell Luinjo, but and sorry, welcome, sister Sarah John, the Django. Thank you, Dollar Yen, the man and two lot Kowai. Taka, I'm telling you, right, long distance, can go and let go. Can go and more. So pick on the let con analysis, and then we don't know what's going on. We don't know our meeting con and make it con friend. We don't know. And analysis can guard the alkajikel good ter kana power that way but Sudan me and then bakon ben moit problem. Ku yolo kwa to Sudan corrupt je be ke Sudan. Emiti mungu ko banya bala gagba
da go kon ajen kel na kan point ku ne trambelet ko ngade tele pabla ibna le tin go mo ko dong di be paint ko dong ke ta den yar be jen bo ka tum ko right now te pin ko I like ajen ko go ne me de na pen jal tin ka tum kene dial da ajen ko to Sudan ni kan go go kwali yo I like it so we don't know nga general nga go ko nga je ko I have no idea but anyway let's go analysis lo Sudan but mete ko te mete at nyok ko and gwe ko je dem che yo ko analyze this situation here ladin chi laden yeah no telo ko na telo min mugo mi chiri to alo ne di after ramada ngai mugo agar kan ne di ko la conflict to the party ka kan ngai go muto yeah kellen go an go jo go api rekta go tu Sudan but ko ba lawo ba to ko kor che ba to ma that's okay true kon gor kon ne woni ne and democracy mala wana ne we need democracy shi wata yin ga equal power te democracy mi shal democracy ba ka democracy shi dole ko ngi je woni ne when we go to fight and then we going to crush each other shi mai ta to ka mati da maka ne kana barena ta ko ga da which we are doing can heavy weapon both side kine ne jan kor la kor ma so mu we to go no allow the friend of South Sudan the friend of let's say like that, the friend of South Sudan, because South Sudan is contingent, whether a corner opposition, whether a gen Salva Kiir. Ram be friend a fat ka Sudan, come my analysis. Again, be pass ka South Sudan. Period. Again, none be talk no more. And tell me, quick corner the quick. And go and make corner thing about and she and go convincing a one and Bahrain, a friend of Salva Kiir. In the meeting chelar gan bashar in public wojin you must listen you must follow Salva Kiir order ram chelar no ram woni woni che ram support ram de mi chelar no so tama che joje woni ne wuri shala ma team mi bonno jen lawo bonno jen ka power na breaking news yo okay lebe mi fo pa yo e mi yo mo ben ko jen pe te telephone pa kam nel o gor ko ni da kona se mu go ko rep ai yeah Kuda take anta a mun take a kito right ba me chalar mun ba kito Salva Kiir muro mun dollar ne jen kito dollar jen men ya bien take kwana dollar go men ya bien take ya dollar take a so right mun me kito breaking me news lar jen ba ko kona ne da ya take a right me breaking news chalar amar shongu yo e ngade da dollar ji me ben 1 minute bi chuwa ya amber mi la den right ya lar en Salva awo me chalar gari ala Buran cha Buran yo ne jin judu la juk luno makina yan pin ajena la wi la ala benay to kong bako kai so no mo me chawe kwa analyze ana chabe je la kanin tot yen ka chaling buran before allow no la de before allow ka ryo ba charna jo ne luno di sulfur di la lusi alors choy je la jen you no buran o le da ramti da yen ko we am ti cher me te ka hander la yer me tek la tek ka hander is power lakini understanding am ti the situation here ling jen linga je cher me ken marka ne power ko de we ko la ka kan yani a very opposite exactly jen tanan ka kon wona mi so self go na la go na rew machar we je la o take a under him ka power che gu che ne te no real ka ne power mu de we kula ya la ka jen ko la ro ne jin jodu mana mu kire yan pin be ne da kon wacham so no ma jen kele news je wo jen chore je go wo en buran aluno alai ka sal fakir kur no mo la bi yen ngo well dollar jen before ba kon kam captain garwop so
Wano be kon do analyze ke be kon te ke meaning ka tom thing go. En gara chale general mati me la wo ka jube kanaria. Men guru ne ba kuma ba nanga civilian rule. Niji mu belle de jo ko ne de guru ne ke ne u mete kon de jo rar ko chicken go. Ajen we dong de ka power ku le je ka support ka ngade ke ne ku le te ka civilian ku ne na mo jena nak ko jen ba no ko ne diala. Ku ba ne u mer ba ka jo rar. And I'm that will me dan di karam it look like that I'm did you go away. How did I made dan? Well, and minanin guru bingai garbol and amati rano mer angari ale buren rano mer kandi ya lunno kane o mer gani akolo ko kane ne re kwa lunno te kwa kola terga kan ka jinu Sudan mila different in garame a chief of general staff ka army kwete ka contact along ka koro di ali kon lo ne ater ka jinu Sudan including kori allow amati kwe obrede long ka Darfur was the long take ka Darfur long till a contact kon kalis Kajan bega what kind of far Sudan be tin bega Darfur ka ran kujimet point. jen allow gabile de ranen de kon yala bagari ti kon tiyo ko benti ku mine ne ti la no ko ken ge jel ga jamela lonno be woni mi gabile matot ba lakin jen jalaf duno jen roy de min alla de jalaf ngay human right ngay o jin I daran de think here pure jalab go a mix. ya a mix ya la de o rama char yes la de no long lakin jen the one jalab de man ya so jen chiga ga completely change self chaka no amala lar ga to ko nuora dum ko la gwe na ngane ko gwe na la gwe ga ji we mon en nani tu untama lunno chi ya tu yo ma cha ka juba ko jen aran support yo ma cha go yana wuda moy ga menda la te kon la breaking news go breaking news ko to kon tina ko Sudan wi ka pay do yen tam captain ga ro men be nyal ko men donc len ke 5 minutes ba min batin the breaking news ka janta ka Sudan ta wuri chala amti cha joj dam triya cha joj ta ala gwata kon tagatin te gwata ka hafa kane jan gwadan nye na tin tam la de cha kon kulo chetel gwat galarjin malade cha zero onta so cha joj point am team nan kulu support mi dongo bi ngaj connection kun ke ken jalam sometime beje but kon ka danger ta kon ne ti char malat kona very sensitive ko gweje win mon wi ken jalam zat era mo jala kas ka zat re katom janna chalat ke o wi supporting la ya take so ntama gudu me cha joj jen break news salada well let's move on. Thank you. Yeah, chelling bo jan tar ka mi ga de nen chelling bo ramada deputy de jakep amti ramala deputy de jakep according to the news the chelling karan amakula ran ko armen gure jakep according to the news but cannot confirm according to the news amakula ran ko jakep so kur kimela captain garo kur je yena longa katum je de ngoda katum le inside katum do gaga which mean chane ga jaga joy according to the news don't kill him ne ga push out which mean jaga joy charan ko cha deputy de chake and then according to the news but can confirm chule lawo to until cha con confirm according to the news so any one over bitte ramade do o je la adia kan te kon je ka news Guy Bola, kon je Guy Bola, wona manan bingo mo opportunity.
Okay, kaberi. Oh, aja ndi ben ke chot. Okay, ben ku ben. Ya okay kala go na ben mina ni gora be de larie. News ko ni ngoye jerar. Ke goye ka lunno kana ide ko na rama yi yar phone. Rama yor ji phone. Ray ka to mun tamme ko ina jen. Nan ne ide ko ne nga ka airport, jen tante ka airport. Lunno tira ma jel wala wi ko no kon no makana lifted. Kara na to no. So mata rama Rama yor right now, ji yeah. Form date with Sudan. Let me tell you. See Rama Tarar. A form date at Sudan. Ngay madan talk Sudan. Exactly. What's happening? analysis la go adi ba okay. Civilian. alo le le jeri ko gaji ko bo ko lo dan go en wo lar ko cha meti cha jo ke cha abraham cha jo ke jen la meti long ngor ko no bat ko no ta de ken me na benefit bat le le jen Yes. amati min mi cha Yes. control kan ar be ni dial mi cha na makap cha na makap en go ko la nyoko jo jok ka tel kor mi si yen jen do kon ko lo gwin yam o der ko la wo ko lo withdraw ni jen ala won withdraw wala ko le lo lo bina yen ka city ke don ko withdraw ka agreement Yeah, ke ko can be al withdraw chang. ko di That's true. akan na kon ko That's a lo good jam yam question. Yeah. That's a good ko question. Yeah. en go si airport kap ka banyo ga kap badil to kor mu ban nyawo go ke video ni je video no kon so mu da to go wona ne cha nyongo ga kap bangara wora mu da anda wo yo wonro ke me wo ko ma kal me ma kal ka me dan ka chu gari lo raure de ka kala ni chung ga ne yalle cha jol ka bano bala lar ga je chi ne rambe so withdraw but wo mo kul withdraw ko jamo did withdraw wo ka me te mo gwi mu butu wo ke di withdraw wo ke deal ke whatever reason that all cheyen but jen go mata tin re gin ci to ko da ci re mu bu so ke wan ka ta kel ma ci bu to ga ta kel jen ko ko lo ke US ambassador mu right minan ken ambassador US envoy for Sudan ken ambassador ken Saudi ambassador to Sudan wajin ko Okay, ken je akane okay. da me bi lo go ne shol ken wi ba chol wi ti ba coalition ba ko form ba coalition of regional country ba form and then ba ne daroti ba ko form fourth ko ne da kan mal da kan lat ka de power de kam civilian ala ci ko mu man la da ma ci mu bu to gan war karwada Jadi itu no, is good. Beginning, kur ke on pal talk ni entame. So, ane la go ko ro ci go along mu te tin ka ko mu so bon te change ko te change jara ramata ke in depth knowledge about Sudan bayi mo gua, do terama te inko abel ada jak tame. Kami tiga ko. Badan mir kon dial, miran mir. Okay, dollar jen, mir jen tiga ko. Oh, coba dol. mane won mi do da dia waje dong da wo do no yeah Captain Garo, Captain Garo. okay me yo mene du no gwe mi dong ti gara da o male Captain malu galo. okay lianga ne go ber clearly Ya ling ni. ne go kwana dan palpin chama chokon chama gan ngen taro era biya ke jin wala raisin so tongkir wai ne kici bi barara go ko ngala na no bunyu bla very comfortable ke bra duel ko na yikin yen won mena saro kayis course kete ta mo koyera ba yen ngende Ya roi ne ling ni. siang de roi ne siang lakin karor bulur tut roi ne go ya roi ne go india liran te point me lat ngenda na analysis ka analysis come with facts ko facts char la mo assess crodian because facts do not tell us what to do or what not to do jin machiwa for example chiwa gambela chiwa meet ka restaurant kamatam chimit ka matam kelbas me so meeting you cannot conclude and one and this is the best restaurant in Gambela. That one would be wrong conclusion. Machi work Gambela, chimit ka matam kelbas
you cannot conclude and one a matam mene is the best matam kagambele. No. How will because what matam to you one? Be you could compare, then you make a judgment and what matam mene is the best because you meet matam to you one gambela. So Jin Chabi York Ramkel Bas Sudan Bulunjo Buri Amtia George. Karamkel Bas Nichi York. Mabako York and anyone koi night or can koi could wake up. After that, be judgment cool when they can burn Abba much York you still have to make your own judgment as an individual. And Ilarka Jiguija Della Wena. Kokon nine and go con Gaibol. Con gara la Rene la Unwaragar. Let us approach issues as newer right now. Machakal ta Sudan mena gwene la Unwara, chwana gwe la Sudanese as you know. Chwana gwene minan bi gwa ka Sudan gwene minan minde gwa kon raide la wuchi mukwa la retut. Kala ke dollar jin. Kon roine la Unwara gwene je in our own lands as newer. And ngadien de gwa kon, kan ngadien de kon mutasir, kan ngadien je kon based on our experience. Kokon we are a victim. Kokon victim ka Sudan. Sil manana kulu. So morwa inne ba Sudan mena gwene minande gwa kontin. Kokon ka Sudan cha kon joirar sin. Si kon say. Ka na ti joy ko rar ngana for the last 10 years. Ma ban kam we identify. This is one of the problems with newer people. You don't know how to identify your enemy. Ayen werma lade un mena burana ramagwa wala kui miladi long. Kui miladi long. Majinu buran if you support Buran at this time 2023. Ka kur ka South Sudan to ane ke 2013. Daman mena ke liu kala ngula lele Buran. Mila lele Buran long for these last 10 years. Kana self care relationship bien. May you can do any ke liu. What was his role? Tell me later on. A kel den gwe sin no. So mate ben really ja joirar. Then no kon wora. Bana mititima lawje. We need changes in the region. Kon go ne changes in the region. Ka Ethiopia, Dr. Abiy need to go. Ka Uganda, Museveni need to go. Ka Kenya kide. Bina ito ken bika benial. Ne ho ken wo benial tong bi share gol. Cha kon binyo ya. Min ken ba bandor jena ito ba kon met support kan. So Sudan go bana gwe in our lands. A kind of rider based on the facts to Konya and Wale, Tishan and N. Emeti Chasi Al Jazeera. Kaburan Asi Al Jazeera. Based on the fact and then YouTube Nukumu, China and one and Damasria, and Jen Hijo long kaint and Kelu, take a cuff, do a Guan Masalana. Kacha Egyptian curve, Kacha Alba, Kasudan, ports and one and a Matar cha covered Amsria, Kacha TV cover can Ador Uri Alaburan Chadway Mike. Across South Sudan came in actually elevate Chamatar Kasit Matarity Alco Sudan Kelu, most of them chaka covered Amsria. Manager Belolia, Jabelolia, Shannon when at the Bamna along Manu Tenedam, Jelly, the Bamta Pintram cover. So Calibia, Nayan, you know, Damasria. Then send me all 100 to 200 kids, 300,000 men, heavily armed. Because Sudan take 18 state. Can they are in every state, every corner of Sudan, take us in. Mana Uduna, Uduta Egypt, Uduta Wow, Uduta Shad, Uduta CRC, other we are testing. So Nanchia Mathiak. Maybe I am teaching Yamachar. Ran ko again. Kira la te ko de to walga de ran yo join ne wala. Ina na chi logic. Mu joy ke je ma ba cha joy. Ko chi je ran joy ge. Mana di alba ko joy. Bana ko joy je belolia, bana ko joy ni ge. Na ke liu ba ko buri am dia joy. Chi je ran joy ma je la ke dam sri a joy. Anyen la ne ko nora, wa ne la nora. Ngai je ba emeti Ran Ted Kurat Jokate now. Okay? Take a support internationally. Tell it more support. Get more support Russia. Come more support mutually United Arab Emirates. Now you know go Arab. The richest country, a United Arab Emirates.
Saudi Arabia ba take sin so take international players ke take regional players so shi mu tawo ne dana ta ne ta armatin gwa min la de jenen Sudan mashakal ta Sudan dire long kera to go wala toro ne da man ta spele walte tinen wona ne take ke their own problem Darfur ke spele north ke mu mana yi central ta central lakin mashiro to wala me mashiro to kor me to self-care kana dinka kiya dinka na dial dinka bargazal kenjen kwala da MT dere go along der ben ka sulta ka Sudan mu we ben dere self-care gwaje mo dere yel self-care ba ngal barwa ken mi ala na tut self-care kana MT chika fall out ka bala re jenen kokon we need to understand the genesis when a chan ba chup sino wala shumna sinidi ngan charwai na kadiyal I'm sure I give two talk kachalar sinar one na dam sriya kala jar bagine ko I predicted based on the facts they may analyze can they history me kitu ka Sudan mashakal ta Sudan to self care tidaram dian toje self care ma ya did kana dinka bita bargadal akan for me to ka Sudan bi dam sriya kana gwan masala bi nyenye to self care ko dam sriya kana gwan masala sai ka mai kale no one makan they work side by side ka Sudan makan ka security organ mata ma dal gwan masala ba da amsire ba shawal babari alaka sai ka mai kale from ka malar ga belkire no ne da amsire je mara kai je karma ben berar ka self-care ka bala da gwan berar self-care yanci mashakal to ka Sudan ko wajen ta gam kira bije ta gam jibi to kamadiyan kan ji National Congress Party da Masriya a paramilitary accepted by Gwan Masala me ko akoro tere kan dar furungu ma wolo ka je ma je dal ka yakor kene ci anke ya mudara lel ka Sudan ma ce Gwan Masala ma ya dal ba ka shol kan mana abdoy so kan ler ka kel tika mai kel wan mo balare nan wala so ka leadership to when machakal ta Sudan men ko lado ne self-care toje take a genesis. You guys need to understand that genesis. Sure, lakin let me repeat myself. Change your self-care medana be kasula 205 SPLM. Change be your medana no gen chwo me advice a woman Bashir. Charge woman Bashir gara what a leadership. Native dalkaji mata kel jila malju weken. Jin GS film tini ben kel jina riom chana ba weken michi ko woy. Jin weka binong na ka Sudan. Ji National Congress Party bi lat kel ji kan ko cha jinga kan ba lo ken ka ba your duties by your orders ba kala lat. So GS film tini weka. Anjene dan ne chwe GS film dia woy chwa mo ji National Congress Party bikul bena tutka na bianga no South Sudan since 2013. National Congress Party ran the show. So from that time, Self-Care, Shure Omu allies, Keji National Congress Party. Buranchi murder, man which aku belel. May aku lelka Sudan may Bashir wish. Self-Care point may go over Beresia Keji National Congress Party. Murder I will MT. Nate Letkekel, ko Self-Care Burgan, Nating Nai Koroda, Ko Shangamoina Bashir, Kamacha Bashir Uya. Ma ji National Congress Party ko da no Bashir ma ranian metako Sudan netako chwalam ti enjaram barlin kelga so kon ngan beleremti so how will MT engine mer bita self-care National Congress Party engine mer bita self-care Buran here mer bita self-care awal metwoke ko Buran kan self-care ke the same people Buran go bela dictator ko Sudan ko self-care go bela dictator so Sudan Charlene in the beginning Meshi MT let kelke self-care MT wore you to power
she ta power yer jita ka power ko Sudan mon me bi revitalize peace agreement babala shiro je ajara moy revitalize peace agreement facilitated mela nane be Sudan no riyo macharo iye mitu ben junu Sudan odi then o cha mo accept self kire no ne jaram biga letke lakin jen chab jita ka tu agenda jen point de goro bala ko Sudan ka goro bin ji National Congress Party continue Sudan ba self kire ba wekan no na chab jita wide ko wodi ko jen ji National Congress Party ku ko mo recommend ko Sudan be ka self kire ba kala ka key position min nan ga na Abdul Baki shi ben na tonga kin ka bargazal na gari yar ma yikba yu ka SPLM na ngata ni ji National Congress Party gon some of them rama mo recommend meti so self kire ngani no gar mene take a game jen gor bala ko Sudan ko gor ba ngoy be ko jen MP take interest ko ne ka Sudan after self care lazim the next president of South Sudan must be somebody more former National Congress Party plana mo take je den na kul kore aru matin ngana jen team kelo no na me have je self ke bro okay chagua self care then she mutual encounter she ulel she MT you mo cut off she relationship there can MT you ega she lo ke buran she buran will show you should give a buran jogara yen opposition ideal bi ajuba yen bayelo bi amal non ko Sudan ko jen lot ke je self care ko jen moya GSPL not moy ke support kan kai ne ko man ji dar forba shang ne juba ken na gar ya min kwar dar fodial jen ko moy lot ke je buran chere mata ka power ko moya buran threaten jo buran gar jin me ci melele kan ne tide ko moy support de jora ko Sudan ko be ci ga de me jen min ken ne lele yengay so opposition ne dial yego shol Sudan mana buran che ko jo yen bi amal bi elen enjen ku juba peace agreement benten are juba peace agreement and take up provision fi latin self kire jo yen shan ko biata mal Sudan yen mi shwala dam sriya mara lele ka ami garno na kama ler Sudan gar to self kire ga to self kire jalam no de bin mi shwala dam sriya tika mai kala ka gwan sala mata ka mai kala ngu ka kala yamne to ni teno lakin through juba peace agreement ko jen che ga KMT che bro ke MT tika plan ko bin wo ko Sudan che jen wo threat and wo MT mai la president of Sudan ma jen be ta make ko Sudan ashan kede you need to make sure and MT that you get rid of him by using South Sudanese opposition and yen ko chol junu Sudan che ga jo yen bana juba peace agreement men yen bi ma no Sudan yen kwelo jo lakini welo jo we are right ka public bore dam sriya ba marka je ma me jilu jo ne lu den jo ka chu right na malega gar na Yasir man na ngana o dam sriya ba marka je ma ngune chukurol chu gar yo lem ti che ngai okay self care ene chen ku mo cut off ka juba me kweta plan goro ngin ba de ba marka je che ku bure ugwa Shuetal madu kamrara mtiche buru machi ya kula rene kuma bane kula civilian koko beshir me wine medan wine kondara ngan cha participated sin yin mechi beshir wo mechi de Michael ur ngachol lere buran wo ibelwa kuma ne mechi transitional government chinyo wo shilwa kondara tanaga power kel beshi kula re kum kwalwa civilian ano cha no buran lo ba kum civilian yo gara da jin edde du mechi wala da musriya eje marka baz ne wa kumar na wale kala kuma bai so sibiya nga de ngaz no na kano no this agency has it self care so buran ramna ni nun crashes ka Sudan buran kalas mace kullen na gar mono chu ku ta clashes dam sriya buran na kuma ba so civilian buran no so many attempt chakalar hold on let me see my note so many attempts chakalar ko na civilian government dem form share links kijen ko wen share links in lingarodian gwemene buran na gara civilian government buran na civilian government shabu mu form tama ba mu form ne sha damusriye cha ko imbar joke emitino civilian ba ko mu ne form ba de ne ba kulliya kanyo joke buran gara jin de no wa kulliya anga biya chief of the army nga
joge e mitigare kon jiban kanpin army ba muy le civilian ba so ko korwe civilian mo na jen biya commander in chief jin min kin biloy ka chief of sabdu ke bila minister of defense ngan ba takel ke paramilitary ko adam srien wote sin ka Sudan ma jan it help ka security situation mata mi to protest chanke ta kurba ku widian ma they fight alongside gwan masala to dia na chakalo buran so lagada hacker kuero nyone ne Sudan gare wana ka civilian china wo civilian no kwalele na gar chwala buran che Egyptian che kuno chela we yala marawi Egyptian ya ga dong chela tinta wono de ne ka tiyara no na chamoy capture mi chwala dam ajeda dam sre chugo yen ke de ne kien chwana nyom mo deploy ga ka matar ka marawi no 2 or 2 days ago ka chwe de uno rek ka tom ko de che mo capture no ne gwan masala ta mo gor balele ka based on michi to wala ko kon chana wolenga wona ne milerke en wo kwelo ko to ka damsre wala to nga ko damsre bro ko na amon ko ujum ka sobat bi gwan masal bro amon ko ujum ajen wena chup sine ne milade wodi me menyitu ko Sudan self care is responsible can I dinka care responsible chana yo ngane gwa kormi to wona we know ngachi damage lele long te joyen wona ne chamatar curve changu curve ngonde la curve michan burgo ne MT is in control of some places tira tiare je ka Sudan ko jina mo interview na Al Jazeera no na amagora bana ngati mo na kubu ben right te tin wona gora ban mo understand mashakata Sudan right now very complex ko take so many parties take a group in one te ban role kien ban ka mo understand number 1 Muslim na ka Sudan Islamist atam manyin da Misriya kana gwan masala what is the role of Muslim na chara mo divided into 2 so many groups Muslim to konta kan Northern Sudan ti ta kan Northern ti kon baka Somalia kiti ci wala ciege kana jala burka ne gare da Misriya mena anjen mo ko represent kon Muslim na ko da Misriya is fighting to maintain the statehood of Sudan ko statehood of Sudan kan go Korean kan kai Islamic so burka kon Muslim na gare ramai na ne den mo support da Misriya ko kan ke da mana kon go Korean Muslim brotherhood gwan masala gwaje kan charma they don't represent religion ko kan miti grai ba ko gwan masala most of them chi wo kulia chikin yin ka so Sudan they are not really like 100% like practicing really Islam so Muslim na kan North Sudan bor kan ne yo ka Muslim ka Sudan ko na mo ne da Israel support yo ka Muslim na from Darfur kaije ne chi mo godin ko yen na ko ka kon Muslim na so yen choro kon jidar for women kon Muslim lakin kon go ne no ne bas bigara wodu gora bigara kon cham but hoy go balaj min din so the Muslim na chara da dar okay akel bi ngai no Sudan te ka Muslim to kon from Northern Sudan kan dam sre gwaden Muslim kon baka Jabal Nuba kan kon ba da for other part burka balaj min din kon chin din dadu number 1 dam sre cha no ga jidar for dam sre ko kan ne de kon ya jidar for na Malaysia na chang chara ba mo transform to army ngoro gwe ke ne ko na da mara kidana cha ko no cha mu so jidar for right now mo kana gwan masala support ga Okay. lenga gwa I'm trying to break down all the parties in Sudan jidar for right now good point jidar for mo kana gwan masala support ko di chang Korean metro kan ke 2 or 3 to kan ke gwan masala lakin they see gwan gwe ke dam sre more problematic than gwan masala can dam sre ko mo get it first bigo kule deal ke gwan masala let no bi deal ke gwan masala ta ko ne te adam kan ne ti ne ka joy ke shwal ka Malaysia ne kan so as we speak right now kur mo lera ko Sudan jidar for mo na gwan masala support kare kur Gwan masala den bi fast gwan masala again RSFK Sudan Armed Forces okay aiwa so jidar for as we speak right now kur mo lera Sudan mo na gwan masala support okay
Muslim no from northern Sudan ke other area mo ngana dam sire support kan. So mo ben e buran point de ti chalo gwan masala. Me chi kur to ke dam sire ken we karodi en no ken de ga bolo opposition ne military group ni dial ko Sudan che especially not ke jidar pour we ke ye kenen wona ne to nda bu chonkel ke de be nyinya against dam sire. So Buran minen ya de we yen wona na be nyin ke dam sire de especially not de bende belo ke de belo rebel group ko de Darfur lakini yo bitwo ko di especially not the main problem that enyen gwan masala take a michael ke dam sire jen yo ko be analysis dan be kulo go so kwane nero wontam and Sudan ni kono share of IGAD Sudan ni kono and Sudan a part of South Sudan which crisis key violent mission more which happen in a large scale and malana me we kono survive so which kono mat dab di mat kan al Sudan ko I'll come to that lakini we need to understand parties ka Sudan ko there are so many parties to the conflict chata menyi dam sire ma you need to understand the role of the SPLA North could be no that SPLA North ma can heavily armed rebel group who do you think they should be supporting right now anga de mutu support so kwal yore di SPLA North Buran Gwijen one ne me nyinke dam sire the SPLA North de bende come support lakini SPLA North will not accept that ko SPLA North make it den gwan masala chi dam sire tineti anakan ka jabal nuba dam sire neti anakan ji Darfur so tika Michael ke dam sire kijan anyo tana ne ta kai yin Sudan tin ko laga ka jas ne to ne ba karan mo ifek o abun wa refek ba kan mo la ken wona ne bi ta kelke gwad masala kijan so to ton eti lel ka rodian ka Sudan ka Sudan tana ngai no ne ken Asia mituo la bakrar ba portes ba lel bi mu ya ne ta mata ka common identity that common identity is dead right now is dead connection common identity la take share da into two gwe Caribbean native moika democracy support against the state that's why ne kola ne do der share mondial kola ne do share manu kan ya they come from different tribes both kin datu they come from the north from Darfur Hanwell lakin min jako bila united awoken they see themselves as democratic so kwala work them actually force for democratic change ajala work kan law opposition de ko lakini right now you will not see this coming still let it be an by forces by lelekan kodi kurche moy polarize ko amman ka Sudan ko mana youth mana ngana biranje demand gargole ne ta ka damsre ka bishige ta gwan masala so a pe ngaden bi kul wusin ti wani wakatin that's why atar yana ta sila forces by lel ko ta a sharp civilian function bar da into group but I need more damsre support because the brothers families ta kalke damsre so ar ko la lel ci am wana rar ce billat akele bi ngaye no ba mu waben self-care melera ko Sudan ngere ne chimke self-care be goren wonde ne Buran enyen de palnjen ko Sudan ko mu palna miti balel ba ngom miti ko kan ci gana won be kan gol dial ko yela no won ko miti mu we pas ko Sudan be goren wo self-care ladim be opposition ba mo support be self-care ba jora ko ngay no ne National Congress Party including na akol ko connect so self-care does not want MT to win in Sudan. Every right now, Magwayne Tamati Leren Tamako war is doing anything ko ne be MT, let them Chebu win Sudan. Komuela win Naja Jaguakaje, Chairman and Jailer. So Waja de and a letter ko Sudan, Guae, Najangan, speaking as a newer. Guaco con water, Chermi Chaler, Dwala Yaler Nen, Majin war. Then it won't get down Syria. Who down Syria, she got MT got self matter your enemy your friend. So you think as a newer Buran
has been working with Kir for 10 years. TDL Todi Yako Konas Dinka Kaso Sudan is part of it. Where just because South Sudan, where Sudan, Kijan Queta take a baram the San Ken a self Kijan is our enemy as Nuer. Still Nuer Chunkele. One Masala Chuanga support. Chuanga Kelke Dam Sri Majin work. Dam Sri Shiga and self get Maramiga Jang, Jela Mulder. So, any Laden and again, Guaka Con much a win Sudan. Let us pray as Nuer and Wajan. If we win, this is good for us because they Kebuguaka Dinka. Komu will pass MT, but take a lot of changes to the peace agreement, a better peace agreement on one deal to them. Jin Chukuru right by Igadmina. A quarry garden you are Buran. At a mini go Sudan. No, there could we carry Yomacha. Ko Lano by Igad Bagorka. This one should show Yomuchano Igad till a minute. Ko Kuri Gardinen is holding Jen and Union and Naka Sudan, Kuila Gorga and Aunga. Kajan te Kurana Sudan, more than Potang Maya Kumo point. Te the Marcus Mangaya. Komi Brugwe Milaka Sudan can empty and let for Mala empty man land the Soma. Ramju Jin and Gada, Kordiban Kanfin. Kuma gets over shop. Mid Jackson alone, like in Gura Bell Kelly for Kinan, Yana, better when Manamaka election and Muka Gura Bell a little bit cheer. So, IGAD, still a meaning. Riomachar stop writing letters to the IGAD. IGAD Chedamolo. A chankede con wora. Melera ko Sudan. A very good name. I don't want go on and a cool point a guy to thin. Go to be him to win. I don't want him to do anything like negotiation, a peace agreement, and now years a while ago, you are. Kojan Muera Palpursa and a sensation of hostility, Kamu to the Altona. A chap to call a region can go by who Dormatanisine, Moikane, Buran support again. Western Wall, Moine Buran support. Chijan. The Kenyan Buran Moy support Russia. Moy support a United Amrat. Take a support Egypt. Moine Buran support. Like in Ethiopia, but Moine him to support because Egypt can Ethiopia Gake. Chijan. So, Ka region now Barada into group, come on internationally. So, Milaria MT is not alone. MT Chatakaro Ade. Take now, you are Burda Bapa, Joy Romajar. Tell you, and your Mimbi Guardian and 2 million by 4. Chijan. A Benimti go, Benimti, MT Bejabega. Okay. Mimba Gajado, Damasria. They don't bet Damasri, you can keep a just. Lakin Guan Masala. Ninkin Shamga can work just because Sudan. So Damasri does not need our oil to survive in Sudan. Ninkin to work a United Amrat. Moike donation, we other countries, you can Konen Chamadamsre, Jabaka Jaltas, Sudan. So you know, Jalba Gurken. Kojanega Selpake. No, but they go on. I'm going to be Jalga, Kojal, and not going to con Waragar. I think Midian Larry, Dinka, truth, Dinka. Dinka, they think they are very smart. My Jama can apel come up. Who can? A do a language I win about. Captain Garo. Dinka can be very smart. Milan okay is maddy. Hanabad Michila lose courage, La Burka Ramo Aranan. Rama by Muyariet, I would have got a cook by Muyariet. This is my last point. Chijan. Dinka, they are very smart. Can Ashira lose in the region? La Burka Ramo Ranu Yenura, Ashila lose. Chijan. Medan Ralo Dinga can Uru Yalaruto Mechunga Kenya. How well a self Kirkan Dinka, what can Ralo Dinga support again? They thought Ralo Dinga was going to win. Chuaruto, Chualele Canera, Maruto era Nora. Lakin Mechi Rutula won Kenya. Was pura Macha Yamachar Sus in Canaralo Dinga while I intended Chubri and Ranu on Chia Kenya. So a Thomas Arbelli and Ruto Cherani and Kenya. Ralo Dinga, Canera, a more no support. Coela lost. He went. Piece of a menu to Habi, Canatigraina. How will match other Tigraina may Adakan? Dinka Kuluk, they were supporting Dr. Abi. Oh, Dr. Abi, very good. Oh, Yagana, Tone, Kumucha Tigrana. Like it may Tigrana machine in long.
Meshi Tigray been very close to others. They change their voices. Chuko Burudana, Dr. Habi would be blamed if Tigray talk about Addis because Dr. Habi does not want to accept peace. Yeah, so Chua in Unyo Gereken. So ne Meshi Tigray cha Addis Bakaf and Isobia, they can't be joking in where Anuna Moise for Yala, Dr. Habi Mentajui. At time Sudan, Melera Sudan, a tooth, Menin Syria, kind of one masala. At time they're saying they're neutral. They don't want to pick a side. They could have neutral, Mararuna Buran. A situation who everybody dictated. Right. Yeah. Ranuna Buran, we know when I'm dictated or not, we know very well and okay, Rani and Buran. Stick to your guy. Stick to your guy. Buran and for the last 10 years, self-care. This is your guy. So don't say you are neutral. Right. So I think our internet burka neutral until the situation we know what happened. So but why Jin Milar Jim Kola Dam Sremu wela win Sudan. And your bar your Burana yen wara Anun Chala Buran on Yakujo. Yenedi. So Anaban Michi lose region, Burka Ranan. This one we should not accept. That's why I'm encouraging all Nuer right now. Let us speak as a Nuer Morana about Sudan. Chongna kel ke Dam Syria mo wa Jewish bananga ya rana Jewish. Kong mo webe Dam Syria ngwana bar ger ka so Sudan. But chong wono bine okay bine right. Chago along the man na mate ka tumba bana ya mo gerian mi chago ngade ka video dong dia link ne je che belin ani bana mo geriat young man pinja ba ka tum But sine eling ya. Meling sine eling palo meling gade. Okay, chaling ga chaling. Sine eling. Na chaling, ma chaling. Okay, hold on. Did you get a nyok ha? Hold on. That are right body your dear all on me. Mukui car. Hey, but they'll take a Jaban window. So let me. Go by Jordan. I want no window. Alang Garamo take a Katumo, ya dear no Galan. Okay. Te respond me dong de rit mungo de la kan ne jak we're right. I will go. Okay go kenyam kare me lat kon ne ti dong de nyin cheng dong de go ko queen were right kon azen were ne na asma lago jin la ko attack started from point. Here first time, Jin were to me. But what I'm talking, you don't know where I'm talking with. Huh? You don't know Manana Chilla. You can be the Manana US. So Jin Mitch war Malan point to Kula until now offended me. Coach Dige Garbul. Captain Garo, out of topic. Right. Gaibul. Out of topic. Hey, fire line door. Huh? Chagua. Mete Millet corner Dinaro can respect. Go down to nothing. Huh? And a ramadi. Would it chat to Walter one more? The Marmadica. Mete Mijamalada man look before I go further. Millet corner was South Sudan. Kia lat corner ka North Sudan. Make con detail ko around take a water. Kajan Sudan. Mayo ngaje ne de corner kwang update. Ngaje Butres kan nyede. Sharing check up. Huh? So kan corner kwang la de word weje ka kon. An pona kan la de ran Brandon. Huh? I made him do no matter that car on my side. And Banco criticize the world take a then chilling don't move a jack. I won't want to walk a jack.
Good me wajan cha joita at the moment a silent o chai joita chalo no teliren sportman so ngaja power dan takatin ka rapid forces ma hay tan katum guardian kwal kuje amadel ke gadare ke no guardia la jal ni chumali jan kan jal so ta mu ko na ban kap ko jane mil roro we never know mu biro trigger when we see it min biro change we never know nyen jala mu ke nyen jala ne lakini tek dan kon wori wo mbo kon affected mu el ba kon target ko ta kon bi target bo amda kon tero as a con but at this time I don't think it will take a problem with the long ballot and self again chung la kon la de tem bu kan la kan rek ma char I don't see anything me myself and human being in my area mndan la da shena ba kap chong ko ku ko take self ke rek ma char bu du na bela bring more be mo solution I will do it saka ko gur mi ci jakaro charulong la ladi long gur bedorun bi ban kamnel ka gur mi ci jago long rode saka long jin gadamo bitije bi balat ka kuy ko wondar gur bi bandak this two way kon ta kon pisna cha kon ko gwadan ta konten ci kon be ala ngi wanta cha gor teram dong da rai gwa lakin kuji ngun na ga jepin junub wala o ba junub ba la da wala point o wudi chwal nuar ramram ngu me cha ga junub ko bata ga junub nga chagyo chagaran ke cha kunel an ko rieram ba la je kan lon ne ka rier guda an wul ma cha gar wit cha pi do ramadan ketatin telo cha gwa wu da cha chop do ramadan tel jang da jo chen da wotin no way da thong này không ngồi da jale mane tam back and forth mai de cha yon jang an tel mudi mu dong balat ke jang and more lakin I will do destruction I will do damage this year kaba mo solution ko te gad konti chuj titanan kamne bi nyal be jagan tama then from there go engage kor jabba korbar ko tat kor jane luñ jok bi tar bi ban jagui da gada kul tegede kataram goro dong bi lat gwaja ci ram tot lakin eyes god ngay je point of hanga ka ngay loy de wo ngul la da lat ya na ke lat na roda an jen dong de lat je show lago baro goitin ka ne ko ken de tengalong dong bu guinan telam balan long Bara ngui lo ma because ni gwaja ngui lo yeah me chalo ko je ke lanu ai ngui lo kaji re roi dai okay me chalo ko je ojin point o si wa tang na ojin point si da liang ram ke le ku ngai tana control di kan lam na message so chinga attack that's what the point ke kan wolo di Charong yin maleli research teri ni wan bi ko mo jama o bi ko jama retain the point de chika lada ma lago I don't know sometimes you chiro ngaji jin you important I respect you from your field ba yor karam ken mo jo ga jo cha ti ajo Charong one ka topic jago along lago thank you Captain Garo thank you lago thank you so one ka topic dan ka guda go ga ta to mai ka okay aba ka topic yo ba ngalo gore Dr. Dwalarjin men gor kon tinin chowda me a wo te muku kon concern ka mutu ka Sudan tong mi ko mai mutu ka katum ajen ngai kono jan to ga jiba ku kon la gwini wone ne amudo kon benefit ka mutu ka Sudan ka muda disadvantage ka mutu ka Sudan ke wannan je go mu ce to ka Sudan ke mun ya kola na wani early
and Sudan a seed of bigat mulonu on mal nan ta juba mutin muto ko Sudan take along over very quickly be spread into Juba bo ka gwajin gwaje ka kan ci kon ka ci discuss the one again a wuri shala barhane mi yo gwaje ka ngari andu na me chale tar ne de ku support kan la shala galof country tun kula kan we arab yalo ni kere mita ga jod ta mi cha to ko pijin gone ne cha ta mi ro gonya la woni ne e ci wuri me cha power kan cha ga lo woni ne malanta widan dare ngari dare club again badan club de ku ko lo ni yati ni wona wora mu da ko benefit no kan we that is a better thing again go re ga ta ga Sudan da haraw solution ne ko ke torme la kat ke dol na ni ta ga bible mi ala woni ne ito inde ko e ka shi wo to ko e kan mu go fa yul go re ga nan ta ga jubu be tu kor mi ye kor me mo to ko Sudan ni ko no ko ndial no jen be tu ko to de won kir na ju completely and around be and kir be system no be so stable jala jen kir aj go completely and ram si kir ju be kum be stable jala jen jen solution no ci mi chok ye chok na amana na mi chok mi tung the life of the people okay ko gujen country me there is no school kakian infrastructure ke uteleje kaba kula to tin wen katel system katel mu alawo cha kula lo ja lawo ngadi an salbukir group na mi wo guje cha kula wa we mu kula benefit ne kan ka je more ana mo solution ne wo solution na wa tar ne ko mutaka bom fit kan yu kan we ka bom kan na yu mo ka law and order ka bom kan bitara mo ka bom ba yu ne rar ka bom la wo tele mi cha lo ne ce ce ya ai ata me wuri shala mati mo mun longa je ka kap ka bom da kui da mal jawde wo kui da men tetin na kui ne ka kon ka so Sudan again da kon to ko ya ko ban ko rolo kon opposition group di yalla ba kon jo jenen ladam yalla jenen joje je martina kay le wa kuma kel chak bi oro kuma kel so Sudan ke kuma kel kono Sudan and then ma the country da under juba again ko international community ngai ko na go international community we ko cha wo men te tinguji ai che gar shala mati ta mi che longa ya kap kan airport yalla ko ngulele bom runde de jong je ka ku kuma ko yalla ga again da to kono bareng no wona ne mi madong ya kala kabada ka kan na chiam buran me alonga je ka ka che yu na ka ya na kan gar ni bom de ala ko no kuli ye ga ja ana da kuma da yula ai so tama kon wana ka wona ne yes en gari chale mati me manan che tie jo in ne ran wuri jen point ka ta den garame jen e wutcha ne ka kor gwa besit an lige ko ga wood chat okay e wutcha but so ko le banda ko da for machawul banda ko ne point ne mati ne point shi ko mu guje ngade wun mil ala business de le kana let ajen jal jamele mun an la kap ko ngaka je but to be sure ko kul ban use medan ka jennen problem dar for ma jeng gwa ko ban yal ko ne ngadi de ma en education e primary din wala bug jog da ai janya we je lo janya we ya ai ala to bien and to bien ci cha ya chwal ka awladen chwal awladen and to be sin ko la ta origin ta ra chat tong mi ba ko ban ka ngade ma ka dar ko je ne wurto da 73 k 74 ai so jen ala wo kan tindi ala kon kan jan je wini tindi ala kon te use be share ka dai di gold bo wini to gold ti bo wini to gold la mi wo be ko ren ngen yal ngen jerol len ko ramala jala bala to ko jen gari ala barhan me jen so on tam mi charo di jubel ko yo sumu sudi chembe kiwo kan yal ci sudu ni kan yal including ngan baran ngan yal ka gadi bon ngan widana we dan wol ban may gan but ci ko sumu sudi ni dan we ai but barhana me ke stage ro kon dine wal me mu ala go mu we power o kan ngi ko ne go ne we have a disadvantage a to ko no mo emati me mu we power o kan yes but am bi ro ga ko so Sudan dare kula wona ne emti me ta mu la de den tama a wojen cha sanction ne USA rekel mi di de na ko jenta ko na America an sanction ne chere ga
sara ga cancer na kanidi la shi chara an min ka jela rana wannan ba ajena ata mi ga kapu ne airport dia la bana ko ni wona ne jen ba ko long holudi medere ke chulong hol wo ngore bo dara solution buga ko jaram buga kon mi ayi wore Ethiopia tam acha yu chonkel ke Ethiopia and then ru nong dara yu chonkel ke wimi ye ke yu dong dar ni chonkel ke yoga na ba nobody knows mi ga long toro and then would medere kon and coalition kon ya den kon mi you get together dia men gor yen biya ko long ala ne ani chana de lo kon get together Dr. Dalari baltedi ko jen ya and mo kelmi tani am dana tam ko ngar mo me ban solution la de run ye get together bi am lo le gor ye no bi ala bi ko lo da te di kon me kon jona dio we dara go kon long la kin dio no kon chane de lip ko ne ne jene ba kon jo ne get together ko kon je no ko rik na wona riyo dan me te kon no won alaw min dena larjen tam den ro organize de jo ne yo no jina kon tako riyo na won ala ko la ngai no ne lu no chia ko lu no yen supporter na selfa de ku lo link je o jen chiran talfa o chira lan talfa wora ko kon en ngarme nyenyi jeme aran talfa lakin dene kon link je dene approach anamo gore team lundo me dene ben kel me de kon approach when it come ko kon wara mo wana oli no ne ye ba kon ben ko kwora ma jen is going to take time ken kwore ne kan bomba mala kon recognize yemen an in cha indicted chen kam ni chonga and wo cha indicted chen de ji indicted bo ko te de ore alaga but ko la re gem chana mat kanal sidan kon ti kan to ko tam ka to go da to mi cha ku jo de wote agani salbakir ka cha kon mi jogo run yen wolo mu si chen party de alka so Sudan get together ko bi are mo bi akol lonkel ko bo let kel ye bo ye kamun gorien de ko long handle li no mo o de ko jenen den ko lar ka nuoren tam ko chan roj ka nei di albala ko opposition nei di ko ngwan kan ga nuore so gur ko no bane la nuore o ne very important ko kono long ko jen cham we lose ngarna mi we lose we nan la ne che bi lose meluno ma bakan be lose la resistance mumut ka Sudan de inaka alaw ba ngur ko struggle bi mano che kum mo gaja ke ye ta settlement meluno deal me wawo kam je no mo njen mi do che bi lose no e kala che charge wera no ya ka bu ponde cha bu longo jo rar ko jen di ko jaramiro du ko long rei dora so jen non nan de gui no mo so de ko no gui ala positive way me de jo ina garama ko wona o yolba til wen mo ga kon ne je mi jane wona ga ko bentiu ke gane ko ballu mude ala gui kon ne be ye longo kon so anamo ajen nda gwa ko kon tame kama ya kon nen chanro nizamu atana ka nizam malu no jen bala force ke je be yu ngayo kwana obret ka bana taka border access gwa malu no moku la border malu no bane malaysia na self lo no bana ka gangtin go cha chigu bit taka access ka border ato anamo ajen way la je na dor so tamme nan den la ngwana me ka goyde mi nan ngoye ko yen ba ci ata garjal je tan won ye to go long jagala to ngona so to ka ti ko de gui ti de we ma gira ma mo meta rebel forces ndam ye meta gadol ga juba so to dial kulo da kon gui but mi wano bread mi wano ngur kwano bread korodan atil kon wede ma go ma nyone chane lere ma chane de long de gara so wena to kur kan to len martin yo na me ko jen banne ba ngar chang bu kono juga ani ne kur ga ya and kur me to ka Sudan tamen mi chane analyze ala wo che you talk let's say let's take it like that chane yo la ro ne chi gar chala e material chata in control ala wo don jen bi ta leader ko jen te ka kel mi bodo mun nok civilian wo ku me ba kam civilian
mi cha ko ga power ru ni cha ga power ka gwi je wore ga so Sudan ke bil fal as reason tam ko goru je borolo cha ko e kir ku kam demand yal ga lokkan ga ko goro ban kir ju ani ko ban rolling ke je dara lar wo yen bi aro dun ma yen opposition yal da so Sudan so me lar kon no de te din tam if you look at it in your own view di ye gwi dara te din instead me mo mi cha kam kono do kono la do kono da mat ko bana wudu yalla kir bana jo ker ka bana one government ba ko fo do ko la ko nur do ko ngut wel kon ki do ko la re na be chwana opportunity me le jabe le nyaa Well, and the laro na me I think they were yet. I don't know very secretive. We don't know yet. Tatakan the alde. roy kon ci ke activity la kon movement te la kon me la secret ko ci ko do ko na Yeah, analyze wa ko ngura te bo wutin bo my understanding. Kagweda deal yeah. Chana peka no more. And I don't trust those Northern Sudanese. Kind of idea trust. From nga them na look. I don't trust them. Can let get la youth can na tam to kind they can go with us. Let me take stability. Could that a problem? Okay. Not can also Sudan, but they'll take up and down. Kubukula again. Okay. But I'm going to get a quite a and then we don't talk to them, but we'll take on and off. So I don't trust those people. Who can Sudan, they come to India. But politics they call a lot of Kenya, but what many a lot I can they dip too long, can they be too long no more? Where yeah la wurin issue dian can not can also Sudan but deal to get take a corner he can go to young aram and then garden who call we don't can have a right now. I don't think that I go because we want to stability mo go ko but deal to get the system go to the core kada go again. Urun kui me to ne be jorar don't back mo ke support ka South Sudan and run there are problem with the dian low ne to kana support Karun ki ne de ko support the problem nigga gwe ya lawo ne I don't think they deal to long my view. ka Yeah. garbul Antaka additional garbol. Right lada garbol go up. Di garkira. So and go dong da na mat ka la na. Chejek. Konta but a solution. Koran we with point of Georgie. You can do bargaining. Garan na made let kaye. They yan look. Okay, made go look my line. O dong na atakel. Lakin and tam ka South Sudan man bajalong. Agency real of doing maja. For malong te ma chen do. Te ma chen yon man tam haram chi my do. Kajina mat kaje. Lab kul ban do no my do. Hatal mo gana mo is not fair. So kan kara bolo ko ken michi ka mad kan ba ma ba do en gwa ta dorte tina ka ba do gaman bu kono wo a solution mata kalong sihan na kan sapet group la dum yo che la ne to musilo ne ko tam ngai kon nan trape ko rai kon ga ya mi cha o group mi ar la no group ko kon wor ko mi wo ngi maran ka ka ta ga dai amar me daga channel ga che so ko mo ko je wona ne rami ye gadwel karami che ka ya karami che ka na kala kon wor mi china ran in a very cigarette way mo ko ke je wo kon ko koran ti di al kon si ko antin tar ke kan ni ngana ka ngana si ko to ko re je da kon kaman pen ma won ta me jen division ta kon so mi ye to wo ci ram da ro lingo kon mi ben kai wo ma da ro jen question na mo ko da kon mur la ko ñun da kon mur la kon ñun ke na mo ci da kon advantage ma da kon kan in for the sake of nur da kon la okay kanu da kan wore anta la problem lakin jen kan ne ko yeah an kanu da kan wore de nok dollar jen te ka force te mi salat ne sa anan o da ne ro ta ma kala ha lakin okay kam ram du dien che mata gadwal kana janna dotut mata kai la katum mu cha ro ke leng ajalla rek dan ko rek ram du dien chen bla da o rek da anta la problem am hoping hard ko gore pu do rek ngor ba mo solution ha
So she and that a problem. And then that Okay. kono gwaldi mite karam te go to mi kon te ta kana garwujwal ngu sar lenga ane kana ko ken long de na wachen lakin out of them Okay. 80% mi saro ken lem and then they got they ku je kwalep ko gor ne ko re dun ko ra antel ko mu gor ngo ne do Okay. A question na okay so mo big chende one ki mo even je more. ya mu da Kon analysis ko ti room bi to wala to wala chigen. Kon tematen everything take a process. That's okay che that. Kalo kono wiru ni nene ya kon nyogo me cha kon nyogo pil chemen cha kon la rab kan nan wen janga wale mi ci kan ja wi cheta yi kan wa ke neutral chejen run wara ma ci ko ben ci be mi ga la wi bu ka ko lele la wuro jara men na a jël legitimate person ko license mi tege ji ka tege ram mi ci license jak rama mo la ti long long ko di ne ku jak bi ga jo cha ga ji wa kana ai si ne malel bana lat ken di e long la ni no mo barama nan kila opposition la tell them that power there le no for example em ti da mi ya power kan run ka charo kan na jo a cha confirm a wonta me in full control mo gor ke go buga mar ngararam ken me mal support me mal del ne ga jak jo ka je wona ne cha ga jiro kan na bana let ken la two country la brother and sister bana let ken la mo dara mal ren gen point but mchana remain allow opposition corona for with one another there advantage ma there nyo je there nyo mukani je ko ji ko kono ma ro la no re gari gun mo ba ko su ko mo yo ci kon wono dol kon bu ban gang no ko a wana mo jaga sel bakir ko ne be advantage nyo ken relationship go be nyo ko mi la dija ko chana ban kan ci ko rajin lat ko kono frenan ci ko le so how do you look at it the jungle how do you take out of that question again see jana mon ko take a process to men welcome madara to wa Jango. sisirmi tara ni me mata ga Ne iko du Jango. tara mata ga Welcome. iko ai captain garop dia da jin take Leng ngani mo yele sisirmi di kullian dia o tara jana mata ga iko ma lel da mata ga captain iko garop so tuda Choro mood da. ai wa a cha go tuda da mi chele min alaw nuora kan min gur kane law mad me yiga jone na kono biya manne ke ya kon jora de na biya manne I think mi la kon gur kan la gur kan en tud mo jo kono ban mado ke ra mo jo kono mano ba kon jo jinu mun mai ko nuor no madaga maj e jeni ngwe long no so alaw tidial kono ka ta ko wan to dial to la wona ro tin lakin minani ngwe long ala mti macha approach luno naita group multaka party na la leader luno de continue de jo moy ko mai ala o majma wawo nene nuora ajen bi kule beno bi na kule mat ka ponya mo o luno nuor no no gwa mati ko longtin la long mai because you moy supply ko bigo you organize so no mo jen kel mo goro bana nuora bana ka understand according to tan ante kon ni ngai bol ndam minani ye wote na ngani ye ye yo le ndam ta lare je joji ne ne cholo kala lo no che jala ne che trust which mean luno yani na salva kir bane jo yidi gar مثل كون على ده بوم لون لو مثل جي على Well, كي I think افريكا yeah, لون yeah. Tandian, you know, Tandian, we don't know. Let go breaking news Sudan, you know. ai Tandian, part of it fanya e jana kulu ba ko korar ko ne me that's how it's going to turn out yo if you look at it I don't think Tandian get it a lot private. We don't need it to be like social media. Anyway, chow thung lat. they ko connective chiko kon ما One كون meeting رن in the كتودان lo رن ko كتودان to dana ai roi kon ko to dana ka jan bo nyok mi yugu ye ni ana ta mi ci ko kon conclusion do wonta ma ngoda na mo ci big deal long ko ci kan kon ne kon ne cha lai sen jen ku me dan wo let kon lat mi ga la mo but na me ku kon sela wona idea ci yen ko na me run me le no mam ka bu do ro nya te de dien e jen wo ci kan question manan ci kana goru ba ci kana goru daga lon ka address kin ne na da لو so لو tam تغراي ميال ai تغراي مي aguchen مي timo da جلر dolarjin ai كان aguchen مو timo جي je يو okay كم مو جي
ka roi me alat wore na ne la go ki yilar ba go ye la go en jang ke neutral momo chi thok ala ken ka social media milat ke ne o ken ke neutral ko roi mo ngane milara ken ka social media che ma roi na roi ke ka social media ne ken minan lar ke je ke decision na ni cha dul ke jube ko kan jang la wo ke decision na ni ya mi cha dul ka talfa bigo test pin ge je ya ala ken chi ga dol nei di kon illa dol ka kon ti la til decision cha dul ken cha welo no ke ma je no buran balo lakin balo ka pin lawo chan ordan bi news balo ke je balo ye magoro mo mi siyasa minan jel ka ken ka juben tam mukul jal ga kir so no magoro be lar yelo ken chi ke neutral alaw ka minan cha lar ken minan ba wala ra ken o kono luno bane alaw bane public yo luno law na neutral lakin garame raminan chan support men ba lo ka pin Hey, that's don't be kini lingin. Neutral thing la ne la kana la da. Alo ken la no ken gwe. Chejen. No chere mi yin na ko Sudan on to chere gwe bokrar ka pet. Ko jen la te mu wan ken la ne wana. Kan la go. Chejen. Ken yo ramen chikan ngaje wo in ne jen win jaram la kana chol rande. But she was just cook make that smart. Ko le wi la gal nin ci la go work smart meling in America di jango bi nga bi kana. Jang tele pel me de pel ke me de tel ke nore. Ka tele civilization me de jang jaga tele nore tin. To di al ronne ke kai ni. Men di ni jana long. A wo license ja ka ke. Man la de ne no ne mi cha happen ndame wo meti is in full control of of Sudan government. Kan taka ke license mita kira na jaka je wo kon chaka jigro kana bana latkel bala dara kala den toro but tell kon that power ke that license millet control je yet jen ranyana na kunela la so an chen bab ka to dial rone men gora amem pe ko kon che yes alaf renan kon ware ko an African government ideal ke tribal here not only South Sudan. Okay, even in Khartoum, we could target in the tema. If you look at it, be a jago tribal war, but chicken advantage system. Micha war tribal, micha use. You can own and who can, but which we read a guayo, be a jago loucher down when a lock on Marawini. Chicken. South Sudan is the same number. yes Matako South Sudan and Tama made an, for example, Conquer you and Yen but Chin were teach of a world we support. Yen Madaro. That's what I was focusing in. Kaja na ngaje wone ne butu oboka na maidan bi benruno. Mu wo to ko na di jango. A wo tele di jango tele tu lor ko ay tele ngak yendi al marro ko bi ban biari mo ya su kel ko yen ke yen kel. Mu wa kon jogo no run. Jena ko la lar ne wone ne man ne tele siguro da tin yo mu roji no yo. Ko roj kon go to ngat a nyok bo. Sika kan kon ne de kon cha kam dor no ri yen ko wala de ku ko ba tam ne pinji o grena. But let kono idea mu do kono kul sala won mu de link tojo di jango mu don jen cha kam power de kul use tomorrow worun mi cha kon joga maidan wo yen chi bi support ina waldi al wana ga katum yen de arodun mat under one umbrella ke system mi shi kana me ala wo bay yu kam do gor yen do kon wi me ala ga bil pam nyom loy kona ke do koro dan mat for the sake of South Sudan ki Nur community in particular. Many again question no ko tri kan Yeah, sensitive question to gur ko no yeah, kon ga na si kon mu dwal ga question dri yeah. I mean, de Martin, de jo chai de ner yen dial yen gar dial takal line. Kan yin nyur go ba bi ko mong ke ba ngan la na la ken. Ena. So min de Martin bokul wo ka tin sia lat. So and current wo ka tu ngan dio jen la topic. yes Kara pit pause kana di we la kula di we la nang kap ka buran kana kap ka yimti. Kena. La ko re pit pause la ko da masriya. Yeah. Miki awe gwe ke ika nganu ta support en dam suriya kwa support e juba government ba wada nije chen reason ne de tup ka galwa ken e jen ka ne ri wala ta gara jere put for me la dam suriya
chen me tu galwa wang ka ma yom galwa wa wang ma yo mai sa ya Lo ma jwe. Lo ma ni jwe. to Yes. ni to ja rapat pot chen jena kwal bu ko garet la ka ko du fan ba kol bu ko je jen gar yal buran chen ba wo commissioner ka ba wo governor chen bi akul wakatin ladde chen ana ajen ngwe en changbo tamgo le run de dora che da kwa kuma jube kuma ta ka license woro da an gwa da raw bi ya do che gwi kuima gang da wo ka kuima chen rafat falls ajen no ngar ma charwi meta ka wura tin ganga gar ma char tam ajen kan da rafat falls ti chen wojen an duniya la da kare fel na kuima ka fel gar kuima chen an robiya ngaji no chu mala ya buran get kwa to poda ga man of south Sudan no yen rewde en korean here tribal ko ngaran gur ko rafet pol daman garana me daman buran yen we are good okay so de joni ya go me bana ya sara ko gwi so men la de galwot ka tilat ke la go kwa na ni je yuara men la de to mitaram ju ya mara no mota wat ka mi biya win every day no day je ramat chen liba de dia lai to fan ba de won gol mi biya lat biya win tin biya do je je rew de tele to duel mi de ta ma karo ade ba lo gen karo ade chen ora anda ya bi banin ga run ba ka ba chen mi te ga ma de je da sa go kan kare bol dia de ramat ko ta mi je de lo je wal chen so jana go yaka wo mit wo biya dora shi kiya ga men mi dung di no ga men so Sudan am la ye kiya ga men kai ko ta ka license anywhere kwa ka organize cha de juwe want to ga jinu Sudan cha de to kana dia ta bi a lutto ma biya ro mat kel ke wo ma lo ma biya mat falante dia la ci to fan dia la wajina wala gon ki ta mi yaje mi charge ka ne tin ci ra bo la genis gamen so Sudan daga ga kai bayda ken go daga jal ka tang ni jen den go jaram ka jale wo bi kuma ka baga jagoli baga kap goli o ci en government ci yi mi yi government ajana nan ta ma kore ka tuma mi yi ka government ci maram ken ci yi ki ra fet fo be bay ka go mi go ben de lo nga kan fupan no ka dong balong kan wala ban mani run be bay ka no ko gar yar sable yor ta gar yal nyal ka ta ga dibam do go ci ke doy kan ken yalla wi tor biel daga den wala kan dibam ken doy kan ken to ce ta ka ko ta mi ci gwa na jogo jen daga tino yana ndara ba ga datin yana awo kana ya to lerga ce to duel kana rin wan yana so jan goyen no ram kajin rai la de ga lot ka kan rebel to logo dor ka government of South Sudan sang go de ramat yes I agree with you libu go jan nga pan ya lo jo era ci bu ni me ju ji pan bu ni me ju ba ci lo nyo ju era ce ju ji ya ka lo jen wal mi charge kan ka rebel sang ni jen libu go te pan ni te di mi ci jen dia kum ba andon one by one ti ba lo ngaken Okay, before we go 5 minute break. 5 minutes. Bala take break. Yeah. So thank you Yandia. Chua jien ran luin jok mi chira miodi yob luin jok mi miodi ga tok. Bane ben sukan ti dia dong kona lel. So tu wida ga long batte ga tu gweje ti gura ba kula tu gweje ka Sudan. Ani can take a break. Angomatu kon kwala nyuga share
so boyo Mr. Frenchino on the mix. Elengu metuga kona lam lam Ejenengu metuga dura lam lam Na dora tuwa bamba zanye dur mishwana Idara gwa mi kona chunga jaukel Denwa gwa mi chola rain workel Da kwala jegeti daga rola kausong Denwa gwa mi pala shuri norawan Da kongo mi chola koni workel La dora tuwa birwani on norangwan Bidwar ben la rani koni norangwan Chawi me tu kon jani rei shari kon Arama nyurga wa arama tirade Biajeng me tu kon jani rei shari kon Pel kon along lo wetele dormi len kon Idera kwa mi chala koni dwargal Den dwar kwa mi chala koni dwargal Da pole jigeti daga rola kapshon Elengu metuga kona lam lam Ejenengu metuga dura lam lam Na dora tuwa bamba zane dur mishwana Idara gwa mi kona chunga jaukel Denwa gwa mi chola rain workel Da kwala jegeti daga rola kapshon Denwa gwa mi pala shuri norawan Da kongo mi chala koni nwerkel Teniti money wal te chala da mondeng Bidwar twag bawa tong le winner Lem nyala twara tit kulatin Idura bini jen me daba nagbang Jenen te joy liu kona long kam dore Kwa wich ke win me digo tala dor me lenkon Jenen me tu kona tala kon jongkel Ela me bitu me choli nwerkel Da pole jigeti daga rola kapshon Elengu metuga kona lam lam Ejenengu metuga dura lam lam Na dora tuwa bamba zane dur mishwana Idara gwa mi kona chunga jaukel Denwa gwa mi chola rain workel Da pole jigeti daga rola kapshon Denwa gwa mi pala shuri norawan Da kongo mi chola koni nwerkel Emu me tu kon, emu me nyun kon Kwana nyurga share Panen ken mani dali uni ken kantori Tel madadan lejene tu kon along La chichi konche chamera mileni tuk La kona pelde habe chonga dey Elengu metuga kona lam lam Ejenengu metuga kona lam lam La dora tuwa bamba zanye dur mishwana Idera gwa mi kona chunga jaukel Denwel gwa mi chala kona nwerkel Da pole jegeti daga rola kapshon Denwel gwa mi pala shuri norawan Da kongo mi chala koni nwerkel
All right, you call Lunjok, yende ideal. Mina no wira late go long ke parai for sure. Ke yende ideal pa bentin which gua ko ya ben kana news network and topic lat kone. Right kon ke korong utin ke Khartoum Sudan. Ke other city across Sudan. Kor jatin raboli yek ke federal government ke national troop ke Khartoum Sudan. Mala wida la ga la na go more information ko la raja na ka Khartoum chik man ngai kon rai kon bo kana bo ka Khartoum go ba more detail ba ngai kor wedi en walle yene di alter studio ka mane di al gudone la kon analysis ka mele ro ka Sudan ngate Take ga equal. power to kon echo to kon ka kor ka Sudan ngate ka power large federal government ke group mi chole RSF ke joy ke large bo kenen rabol ke ken ne ne kula yet ke federal government find den bo te control mi de kan ke airport ka amani gwa de ne ke yena gwa de ne chi gwa ko ken kan ka and then kan kon accurate information kan je but gwa tor dan chi gai robo ke kon la ru gwa mi je link ka tok ke cha kon ka confirm karan ba che ya yo da ka right kon ka studio right now we mean right kana ke tag message ke shin ke ne dia right bo ke tag message ke ne dia al ka tum sudan well and time kon lu jo where to lot ka wai jela jian okay to lot ka wai welcome back so kon ti kon lu jo ajendo right kon ga topic ka Sudan te ko right now ye the karade government and rapid support force ye ka federal government ka don ton Khartoum Sudan Charling Bok Chalar Bow and Yena Darfur the same issue, the same conflict. Not only in Darfur, the area, Yena somewhere, Sudan, we don't know, maybe, but Joy Ki, Walakirun, Ki Molka, but the Yena thing across Sudan. And Tame, to contact Sudan, the Shiangtin, Kuku, Sudan, to go to Narington, go down, like we just did it live, we spend got me, the deal with Shiangtin until Sudan. South Sudan take stability. So to go to studio can as new network right conflict ke Sudan ke Khartoum Sudan ye natin jen gwa to ditin ko jen federal government area. To look awa jatin Captain Garwo and then the jango jatin gwa the me ke Dr. Dolarjin. So kane ko ken dong tra ki lago che jien ku cha wer ku de take East Coast United States. Ramkur benabere mes and then kuyo betel break the dien kuyo wa yo gang je ku ne penalo len yo run wang la run wang ke weekend so and tame dollar jin TV studio Django TV studio and then Captain Rob TV studio I don't know about two lot koi la te on and off and then he take a issue balloon joke I mean let it ke weekend so jen la we on and off okay jen jok ba tu ko ji tu lot ka wai ba tu ko ji so en ngai kon Sudan wekel en conflict mete ka Khartoum be tin wan ba yar ka so Sudan en conflict mete ka so Sudan be tin wan ba yar ka Sudan chit me ji kon te ka waran ka 2013 majority ke leune dia li kon chinga Khartoum ke chinga no Sudan chi ka wo ki lo jokan dia ko bulo gwala de me wal ke gwala chinga tin ke area ka Sudan whether Khartoum ke or the city across the country ne want to lo jok me ko je dit ko ngai ko na South Sudan me before the war kanalat lo again said of nature tai je nature na ja ka je chen kon ke chiang ai kon chiang je ke technology dan but tell all this kind of tall building only in small other city a small city city in one like I mean Juba and other city across the country well in time Khartoum Sudan take on fire year na tulot ka why and time your analysis we do we ngabu win no Canadian year Yeah, before I come to the answer, I talk a problem. Well, quick, linear Doragaro. Yangajikareo Kurga. Lengi Joda Kareo, I think issue Jack G. Again, the same issue that Okay. I don't know. Me take on Kareo. Okay.
Okay, let me log out, and then I will Okay. come back in again. Yeah. Yeah. So dollar yen, that's the dollar yen. Can buy your to go you but to be up to you. Yeah. So angab we mo your analysis, your final analysis, angab win no can either years ka me rambu win no. Do you think the Sudan be more change and therefore men of Sudan no go concern our concern ka Sudan won ne ti kon ne content tin cheng tin mu wini ne ne kula ne den dong to look regime ke to look regime to Sudan for sure regime to look regime we je nuer kon ke jiso Sudan dia te Khartoum in general di Khartoum te Sudan jiso Sudan te Sudan in general we je big deal te big te good security mu ne ne kula general dan mu general don't go code and go change la ne ba government ban da comes sharp so military rule be talk mu we win el win do you think be Congo South Sudan ke go na sana ka South Sudan Yeah. Jan going where law yani atab engaramene ram lada ka order actually. Jan ram hisab take experience ka jish ka chelat ka kande hine di ali kona. Allow lada ka liukulu mi weguye. Chiram la lada kwe respect no orders still atab ko je kwarga tinditi kon tege including gari ala Baran ka Umar Bashir. So jen ka going way along dino jen guru dorian darela de go la dormo go mede alaw mede na cheng tin kamal alaw ko de kwor de kwanye sharp ka sabin goye lakin problem ina ni goye mi la contradiction kaje awo during time eda ne tana kai struggle ko je la yos go je long around operation alaw me amoy talimat be wala hiya ka gwade lono bil lete di ale konde la lere naka omer who can succeed and no man la lere under brand kandi al ka lere ka tira lar mi me fail gaje ko no weje alaw bidino jen ba pass kaminan lele chem kuna ta ko jaha ndama dawo ne sharp ti kon la ji ti kon yala dar fori alaw te kon te cha sedemo long 2003 2002 kan gai ka garmo ya wi ne wang dien ala jaramina ni nake lakini wo dor gwambe tin lulno chikana analyze la wa wi ne de rapid force lakini je ne de Sudan munazam kumme nake jen kumme Sudan including gari ala and point gari ala ngulare zarkan gari ala boran so an minani ngwe long minani lele ngar nana the past take experience take forces chapter 1 hunga kel ga ka luno ka jinu Sudan minani larga ji international we mon jene cha indicted ka cha lele di no mo chebi ulat ka situation bita sos ka Sudan ko ikon we ne ka omer ai indicted na won lakin misil mo wi gur ko wi ko ne indicted sin bi ngur la du wi du kwayro ko na wi du is okay ngwan jen ko bayro ko na a foreign country so no mala lo ne kun long so ka gwe ngwe ka security dan jen sil mo gur long ka ne ni char ni kon kwa kon tweet which Sudan cha kon tweet ye tweet men le kon ga East Africa kwa kon lel ala ne to citizen ne luno mi won wona mi ne man yeg man kon dial kulo je le reken mi luno metel ke Ethiopia ke ka dor yale Kenya ke Uganda kila jak so miti ga Sudan kila refugees lel ji kiri gar jin ga Sudan mo ku ina lar nan je ke yur kon ku ina ken law changa ji laram mo low class lakin chai le la refugees ken so no mo ne kon because safe minani ngweye minani nguro den kula la ne kon kati kon mbi uto ba den mo kur mu we wodi
ko ba o ba den la o ko kurme di bi o te ka bol bi o te mutat ngwan long bi ko to bi minan te na ba o lel so but dara to o di no na bi dong bi ka o bi gwin o jinu Sudan bi le ngwan jen ka Sudan so no mo ka dong alaw mi wi gad ku nan ka jinu Sudan ka mut sal fakir ta wani mina lor no bi crisis bi woto wani mo kia mu wi kuno je ina anta me gwa nan to kur ka dong bi crossfire lo je ko ngo all this to contain kana wo ba chore ya parwe wo an kuma South Sudan mi yukuru didi yo for example ngara makare kor makane je min kwala goro balar ya kor makane wuje baden dor bataga ma yale civil war ngo wo ne yani kan garde indi kona bigo wo bigo yega na la gurile chigi bi yega na ga yega na ni yega ke na anta me wo ka airport wo ka ni no bigo yega na la un gurile ba tag la larga ken ka betatin ka rungurum so no mo bi mano bi economic bala week bi luno power bi na chu ylong no mo ka dong da South Sudan be chapte ko ne juj ba kuno be ga menyo je ko ba wete ga dong da we be na balor e ba chap ka ba ka balor ka chap te jujen kine ku yento so to ka da Galbak, da we la close that door. to ya but min dine jena longo garama ba win te chap ga je alaw rewda men dong dien force ke organize long charo organize ka chaka train ka ken wan ken ade dien wan ken min dong dien wo biya ngai o jen take support ra ka superpower so superpower nga lo no to United States in the Russia tin ka China so jen mu we o chuon ka Russia ta long o na anima lu no mede ro lo je bakam je I got a terrible question accidentally. okay All right, so no no problem. ba kel ba mede gwi o lu no jen Okay, ka Dollar Jin, Dr. Dollar Jin, here is the point. Manan Chado mentioned Lago, good point. Who can and rapid support force group me. Can it group of Al Bashir, former president of Sudan. Medan can alone you could Darfur and Nagaji Darfur along. And time you quorum, Manan you told him Madan and got the deputy the Chakaf, according to the news, but can't confirm. Ramagure in general kun kan the rapid force support ja ke kor de ga tume but can confirm just according to the news so can en group en pause the can yi tu ji dar for and time it seem to be ji dar for you mat ke the federal government and then look and garama ben ka power ko jene tu we mean ti ke and where do we come you kind of support again cool way ja put out a little bit inside capital Sudan la Khartoum ja put a little bit Garbol, ngutene maza, garbol. ah Ande teja maz ko atam bata lat 840 ngare okay 448 ka tam ta program dong balat ko Sunday wala alangi Sunday school ka bo ma kawani te presentation dong de lat ande okay final word de lat le yen manog yen yen audience. okay okay and a lot of ku yen Okay, ga. Madong de madja. An bajien de jango chener gargwar. Dr. Dollar Jim. Mayo. Right lat kona nang wukit. Lakin te kon lat kona prediction eh. Kangat kona pretty what. Ta kon ka long as ourselves. We cannot depend on one person. Ke dong te amba la ta kon. Michiko ro kon la ta ka. Tel amba la ta kon ideality. Madong de ladja. Kot kam je long. Say moy tat, say moy chok. Bijal. Binyin ko bigla. Lakin bay lo ka let ko. Madong ba kon ngay na mo. Madong de madja. Ali Khalifa ke de ku cholle
ka jen to ko dol ngada jarab ta Libya half a clever so jen phone take a support along che malat ke lago ranu kwa support jen kwa support of French Russia the UAE so kan ideally kwa clever after so ngai rana go ni biegwe ne ka weapon ko na jal ka ja kwa support lekin che Libya che kama na tama no krija nango a weakness dan to open tong mi ka che manaken ran chan kwa support ha bitaka power bitaka energy bitaka people to support you she kan yo ko ko nan te kon ma cha ko la kama tama ka da tal gwa da kan chen kab chan ne ji bu wadam de ka kon tel ko long tam bana lem da kan lem dan banta bomo chinuar chalo che jak wo bu gargur bi ngat bu gargur bi ngat jo waran gargwa wai gwar mo kono kab na me taga long mo dan chater kono gondo no kon kada kono lose like this ka yaga na one man power kate ga jube self kir chapanel da ba chek ya ma condemn man this is a time ka action charache bal cha gar cha ta bogni this is a time for action jenong de marja bai gwar ka ba chong no Thank you very bete ram much. dong de thank you me yo ani chari ye de benene waldi jango ndor ci ngade na char banta off and on Oh yeah, cha dollar yen ta mo career ne da don kula tuk nan ti okay captain ga ro doctor ren kudu suk by de di jango what they wo me ko cha bana ci du na bana wara ka di gara e cha bele te cha chiem me cha ba ni jan me yo thank you a question na janin lawyer thank you chiem me ko ba and thank you captain ko shi nale chum ko lono dan wara daga sharba ka wode riyo mutu jen situation nin ta ka Sudan dollar je man dan ti te man dan go ne rapid force group me share kware ko kan to ko ton kan gol dial kan attack long dar for mo lokan wud me ko jene kane tuge jere me tugne me che goro ne be kwar kan dar for ti rap dar for ke lo jora mat ke government to we come so chaga no ngu long according to the news ka tag nothing je ngan ka private chilo jen te gar ko da wake up they don't like him ko kan po no ke medan me ande al bechire kan tu na ka dar for and then me chele ben yal gore ko and then ki dar for hero nyan ki kan government kan support they don't like this guy so do you think namo we will take a chance go but win the government better about through me dar for mat ke lo again je government je support min gwaye lawo namo take a chan mudi de long wato nan la wa gwi gwe do ne me wo te ga jaja be na bela civil war ka be long time be na but ka kwi Darfur and Darfur fu chieme na ne chelarji tek and Darfur charada che kan di alla to ba to luko buran te kem kwat buran support te ka tankin to kwa buran support large ken o rame luno cha ko na medan during me tana ka bichir but te tankin te cha kon bin te che lar ke o ne nen medan la de dan la ka Darfur che la de luno lar ne neti en kwasmaru na talimat me ya larnga ko luno ba kum ba gam nomo a situation ni mi ci to so to ya galara ken na during me la lar ka mal me dan ken ka goida jen ba larje wo ne jen e ajnabi meluno ka ngai de man ke garji man e jen no kop dor ya le sha yani en around Libya mo ne ka kwasde dial to kan dial kulu
take a time take a relationship ran chere ka ajnabi muluno kiera mate ka Sudan muluno take relation mi di long ka wi di al to so jen kwallaro jen mo wawo jo to Sudan ba jen da da long ko kan dar for ba ci ko bi survive along ko kan ba logo rodien ga nei ko ni chala nube charo lin ka nube ne tam luno chano ga kan wo luno de kume luno de kambran gorgo no de ro de clear la nation mo modun dien Hello. yeah so no mo allow a kel metin so yen chora billano e dung dar for a very small ku ye long ka Sudan ka population dung Sudan chang cha garam lele ken jalafin dial kon kul cha ka de long ken ko ka forces method yos kan ka ba use for time being mana lo no wo koro be yo lo no biga baro withdraw jen nan ngwe no so yen meme Thank. dire no min ngwe da kon focus ne long da kon focus ko ne mu me beler kan wore mu go ka kon min go ka kontin e wo lo no go e wo yo len situation ko yo ya long ganken forces ndidi kon kulo wona kan bentiu wo yo nan te ko bentiu min te ka abiye awe ya na ka der na kan bodar dial kulo mana lo no chabe lo gang chang ba ka ji so Sudan ba ko kur jala hun nan chala long kan nan dia wuje mo wa wo long ne ka re ka gwa ne wo yo di kon wo ba ga so no mo ajen ke lingwa ya min gwa ka kono long ko be sel fakir be weekend balara me week meluno tilem ba kam commander te kontin tila use we akoro ko we amene lele ngu ka ba mo yo ko mo ka dai ko ngu so do dial biga til gandia ni commander ko ndam bina char biran char ko mo we na jo ga o yo ya ga tro yo e til ta kam gad ga til gad ga ta kinya ta gad ga katum ko nen ko en kwar kon gandia kulu gad gen kulu a je kan ka so Sudan chenga ka ajnebe ka foreign country ka no chenga mo cheng na ka yo so mu wiutil mo ya o yolga di o je jin yibi char ma bi ngai on dore je ma ngai ne jeme ko chana tre wi bane chan ba ngai ken gar ka wi me jeme so mu wa ngai ken wi me je ka je ro te ka power mo ga na garo ka je kir te ka yo ke ne kon mu te yo halu no be have the bad see ejen kud wala no ejen kula wi o menna rodien menna for reason interest ne te ya ya leka ko lo no bane chuong bane kwi ne je so ka gwe je longar na ne chang lan je o cha ju ye ke ka ju ko te chuong kel ge je dia wo je long ejen bi win gare tomorrow. All right, thank you, Dr. Dal. Thank you very much. So, tu lot ko wai ba la kam go kan damanda ni ti jango ku jen ti gengo kon we ga midnight dio je ani ban chu gang je yo. So, tu wai ani be ben ka jen ti ja danu ne ajen I think ti gen am chi ngai alo ne ganu bi kon men gui kon ko Sudan bi kon ngai ko to kon ne kon te ka tum Sudan ki NC across the country today chuiga so brand opinion about ki your analysis ko men gui mu we win ram bu win no ngu gwa ko kon ji so Sudan menan chia base ka chia base ki ne want to base ka gar kula general kula head of the rapid support force group da again kini one ya shongtin the best so if me kind of ben do you think situation an ba rep ka ba long ka South Sudan ki amene Sudan jen a question mo ba kan tu ne ben ta roi me ala di jango binana ko ro de lo garbol ma lero di jango ya kulu we ne ya gareda ne me wawang duele luno governor of Unity State chakulu we jen luno ne de ko ne kaf je luno kan jen garme yala amati namo jen allow me we yen situation da ne to ka bentiu kam tut kaw kan ne de ko ne te ke le bet yani mi we go jen
kan ne te kon te waran cover kan ka ji ka national security te je ka juba ano je ka juba mo je ka yuken wa ko na kan ka border la jala ko de ndi ko na ta law chika corrupt ne dial ka border chi order me cha yor pin ka wo bara mo ba lo jo je ne kwa le yin na kon ne te kon te wi wa yen ka ya governor wi ma te tin jen ka ma jen je na so ne te kon te jaka kwa ka jahanere jube na ne ka ne de wa na le kan and then no cha na wo ko kan ka border okay ala governor ponde wo ba yen be ke ngara nan wo yanje ko ne mur ga kel ga kan la ka kel so lu no mo kan chop ko jana antama la woni ne yipi le te ka federal government wi ne nyin ku mu di de mi so no mo jene ngoro ba nyolu jitin ko ya dere mo na All right, thank you very much. So tulot ko wai ani lar gwadu Jen, okay yang good yes, tamban I go atamu we cover, but cherry you mana call jen it. mana gang ne ya The question ko konin tiji chidoro yu ga ne go angwe ku konin ta me go ne anga chi da ta ka hapra na ka da lon ko da maintain. Ketedi. njeno Ai men bitwo ga Africa ga men nan jentaro mo da gwamu nan. In control of mutem chi du region. na do go jok tut Jaga tut na do chagwa dio ngane bere direct dire jo awo bere ka google yeah no yeah jen na dia do yan te mi chi wato anyi song yi yaro lela. I As we think they were yeah na go okay. Le yari dia yeah chagwa anta Maroi kono te maram be pada mm abar hen. Chwale barhen ke chwale barhan. yeah Ajan. Jan ba pada ne. Sala Baran. Chwale barhan. Yes. Barhan point a general me well trained katel ramanga ja antiel che kukul balel ke 2021. Ka kumu ne Afrika ka ngaji ngai kono ya kwar ga. Wan roi katin le yana ku yene kono kula citizen. Temu michi wogu ye kwene and transitional ngade la kana chole transitional sovereignty council government in none of Sudan. Can Gulf country ideal ke Middle East kelu. Again kuja support antam ala a well recognized government in. Can we in the ala konon kuja la support ke allies of the West. Kan and Sudan michi wogu ye a territory of the West. Chẳng nên Russia na ko la wada chuda kel gun lum ki gog di ede ne bai wala nya ga tu jok la we on no ro da kri kan wo jena no wo jena on ro kri kan wo beshire a ko to go ma to go e jena chu yu to ko beshire ngai ko meran chu ye won me wona ne de tel de communication de ka dom ka Sudan ani yu ga ne du ne meta je but chu ta mu mod mala ko nen satellite nan che ga mala ka Ukraine da mala chu ala ngade ila Starlink nan chen chu ga ngwa bo la ngore la so shuna mo shungo lere ko wane ne e yot ke je for the will of the civilian shungo lere ka Sudan shungo bo ambaro lo war ko ko go betino mane wo chwa jo bishir ne ko dia la yakon kap and point ne meti me ajaram ken mi jak bishir ga fel you see huh no point ne meti ko me choro you should nan shu yan pan bandi ne you bandi ju pan atam mi ci kon ko kon le go awo do ru ko le wi mon mo te ga ni wol order kawai chen wala le gore ne bina wo ka democracy maguji barhana la dai la ja we yudo gore ne da na wo ka civilian a wo gor no bo kula takana jan chata e je kawai ta kawai ko be lukoran kawai chara garanya ko nyang mi ka ja wan cha wo wai ko la mi wo be rar yer la ngor wi gor but the question ko ila we jegdi ne dol me ta pire ne ndia san kala ya we kamra ra ma be bana kon to kon kel ka wun me be lo win mo na me beje ben mi di nuki ni menen ko jen
miche lara bala cha lunga thread human being no dien bi lunga thread na borolo brana ta michang che power go kana wala che go kan ngai kona woder na ngai tu yeder fil ko nyin ka dial de ga lunga ka dismedal michi wo guje na rajalat ke ngade US envoy for Sudan ajali kon men bale le ta ba michi a collision of regional country ba form ba kan tuli da riba ko pressure ko ba di is escalation me ba ko le longa malat ke ya ko di emeti di de longo Sudan ke mu ba longa korai ki chanke di de din mi di long mu we to go ne e ka bi jan waje na ba to ka bi jan men ba lel again collision of country me ba form ko collision of country mu wa form ko ba ban yo njara ke ko ran ka waye me again bukul bana ko ran ka waye me a jara man gore wo ben ka jara man anan in kula clean ka ja ko gudu me me sanction ngaje wo gwantare ata mi ci wo guru ko ra long ma dolo ka dan ko la dol ko don daro linga china ke daro ling ke russia mo da mi ka waye ganti dialti ka wujen ke liu ka dial ma juwai ka ma le da ma torbiela ka dial ganyin ka waye so ko no ta gwa botin ka gwe gwe jenda a mi ce chak to ko ta mai lawo cha lon ko ka waye me be ke ke ci ol ja kon be no be yo ko ban ro ko ling ka ci atrocity ci birtin ata jin woro re we ata ma dong be chuling baro were we leng da jare we me chebele nang ni ngwan lo de kulu ba no ka ro were we ko ga maintain gin bin diali ko ga lo ngodo mu ka buga jana da discussion da wulo ba hello te how are you good so I agar ma lo ma da No problem. Yeah, akan tu ben. Tu da koryom diet siaye ngai kone one ne lo take influence we mon. Lakin tu take video ma cha ma ka YouTube goro bi wi. Video mo cha kan kwara Africa nay te gen ngwan wi ba ngwan cha ka chol ya ka chol ka Washington. I see later Okay. sir Kan ya ka cholo ta ka ti la wo yen kwara Africa in term of policy ya ka see wuri yara Biden alaw in term of policy dung democracy yen alaw kerama standing dun elengu ko na gari yala Putin la dol na ka United Nation gurwe wona na jene de indicted ka tada ne chale dire wo jene no Ukraine kiyen til ye stand sankun ga neutral sankun chunga kela je kerama alaw US ngude relationship ka Africa kerama ngude tin te ati ke ko ngu la yeg duno ngu gur yene de lo ye kan ci ka roy kan kwara Africa goro bi yoling jin tut pointu okay til la ke ken bi ko ling lo ka ne te di ken alaw roy la ke ci ka roy long riwden mi di long roy ke kan western cha goro ken Africa in general kel mo goro bi ling ko anu ken alaw tanke roy ke goro no de ka lo tanke roy ke kan dal ke ka kawai dol ke alaw dol ke di lunno mete ko mugure be lar la gu himna ni payla di dina la guru no jen be na sagdamu ala neita lunno chere gad for example me cholo ga chenge ni agenda gato kana lar ka kwala be lar ka yiga shuk okay so tilma la jog ne ka yen minani bi lar jenen so me anyin ken ku kwen kon na ko bol tako mene birama welu no economic ko kon ko bo look all this ta ku jogare yen tama magur yen yo ko biya nyin kun biya ka yalla ka wine kun kon alaw en way bita United States ko relate ka way mata ka democracy ala way du mutile democracy mana lo no ci United States chabi relate ka ji kalis but bitakare kine wi so luno ko wheat one quara identify our tilka democracy especially wheat go until election
so no kwela ro Sudan en ndor yala South Sudan kan we do dialo lelo ngwane kinye ko la take election chang la work kan ka tin ba isoke kwa consider la way mit democracy they roll late again so ken cha ku yi ku we okay me china ku lar ka democracy riwdien me di de long la waka da human right ko human right include on ne biga jakko ku ka law ma obi wur kan ne wur baro kwen widu nono biedil pass widu ka constitution kibila ne ya kalep so no mo ta per canada changa nyong na kan wo turo di na turo cha goro kan so antam matan roye alawo I think alawo ma bene move ma bene africa na biga ling ba ma bala rakano ta kare ka wez antam matan roye ngani yew ne changa me woy me yital fakir degree lel me woy foreign minister garnan ala garnan ran US citizen min woy gane je tilme je lel kulu and foreign minister nana woje ko wojen Tut simple ani tut luinjawa. cha lu ja ka lawo ana kwatsuga Go okay to tamdan gen ai ro de ko tam chawa. Go to banen so luinjawa so weekend. Again. ai emeti Irun da ala Sunday. emeti batake difficulties tum tidi ka gweje wo ba ka lon ko overcome go ra bailen mi di long but go ko kon mi cheben ala wo ko kon mi ben go ka ngan ngaje gan me char mi gente ka politic de metin mi nige ala wo wan mo yobo mi ci garma de succeed de ma la wona ne kan ko ci ne nan lar yemi ya kon jom ma da ko de na ko le kon to sudan mi ce longo non ka ble bel ngore la gen ka kana mi ta ja katum da ra too strong ka da ta ke da do da go gudam but en west en kulle ta ka sudan chato de alo ni wo bi ja bi ga to ci ka be to ka kon ce min ci taj bonen an koron sere min la lar ke wati ga gud bar da tin mi la gad ja len wana mo ne ka Minnesota yan ma chete ka difficult zare barre che ban rol tieni ngwana chagol mi chugone liu che be ja kangar mo chidaman tel ka man ne wena man ngwan en man de chile diti fa yu guje wo che di ma da lo ka jabo ka mela kona lel ko bo la tagaran ai che mo ya dab nyeri chob gon ka ya ne dab nyeri chob di ti tel do re de chubar me yo do lo chob go ngwan la bandam you see blessing di do jen mi lo ina kule tel ke je ko chana la dab ngul ka cha nyiri di al kwenda mi yo yang te pin cho yu ja kwana bo ko te go belo tinde cho yu yo jina len che mor lo no mi ala ban kel bure wa yo bu jen yo go ban ka mi ga bar kel mi ago tal mi ya kon ka kwana kel ka ngu me ku me che wi bar ku ni cha wi yo kan tel di kon ki ya wi tel ngar ko tel ga telephone at that time cha yo kon tel mun e wodi te ga di di ci pot ga pot da jalle da da cha ngai cha wi yo ne na me be mun to gudi cha ko lo woro no ra ala wor ran la te ga kare gar gon ni ji gar gul te ga ka jen gul ko ma nyeti alo lo ko nyam du gul ti le la mu dum dit ko mo exactly a jen ta wi mon wi je me makane te ga jin cinin kwa go jin we ma okay ko en current ko tri ci ko mar tu sto ngo ci ko mate di mi ci wo wi je ta man region ta da kai le Somalia I mean Kenya kan Ethiopia ta kwala cham na rek Somalia kan chejen a jen cham kan mo iyo biele jagan wo Uganda ke Kenya ke Ethiopia ke Sudan cham kan rek so Sudan kan ko we have oil where does it go we don't know okay again the biggest question now we have resources but we are still poor so much wo we again exactly tare na ko re gran la biele cham kan so Sudan nobody no neighboring country in South Sudan that wants South Sudan to be a strong country or wants South Sudan to have a strong government. Kumu wot ko kontrol arianga ngi kono bulungo ko. Ko no agent how we mon do det waname China in ku South Sudan o yolo sham ngum ku min do South Sudan jam tidiale ti kare kon. So tidiale le kono ngi je wona ne mu wer lot ko kon teram dong choro lot ke ja. Mu choro lot ko kon lot ko rade dien. Agent ko jimo rek ci to ko so ko Sudan
ataman le ni wana go chieba malto ka taman chane yugo ibe mo rode atam mi chwo nyoge go go ne mati me tana kore en garme mi chwal ngata na kore kan mi yugo iga kan kor yom dien ko kon galata ne wada mati ko wono Middle East nan ajen kujo control o kod yom dien ka Middle East nan ajen ta kulu jogo ku gar chwal barana ma ku ile support ajen che yori kan mun wal ngi ko $5 million out of 3 billion A lot of money, yeah. Kenya. So kan yung wato dollar jinta ga da kami ka ba ku ma pentere ra mu ko ke. Ajere ga nan be mati be je to answer your question korga. E mati fi dare ka wajinan dare mulal no wajinan dare len but ko we ci ka waye level ga level mo un mi ya kol kurna ni ko na gwi da me be ke ka ba mulal. Ke da mato ko garna ne mu wani ni mu ka waye. How come did yorin mi ja be power lel? Karun ko na was lie back to wajodin. Yemen ta China ne ta michere ka ta Russia ne ta ko ni wol oror gur ka chak de kan ga de ko le nyan ga ko ta ma chana wa kam ne ga Russia mi cha ko dal Russia ga ja bi long ko ne Russia fo ne da che dal che ta wa wi tin da a jen ku lu ko la wa ngang na ka jen nuclear an da yo ka cha ma yo ko jen ko te May word ya chaga na Ukraine may okay kan ni wol oror na ne lel kana ita ke new currency ni ti de introduce ka de dollar na mai sa Saddam Hussein na ga dung new currency me che wun mila shale ngade Omar Gaddafi che na anta mai ki ne dia le wol ko yop ke Russia la big brother ken anta mai che wonyong ne point de ka bona dar banda lo kon mudum tin mi yedu na nan mudi wa ga mudi yo ne ne ke der so ko no emeti ko dollar jin shabbe ala bane an ba wo ben ne be ne ba bane la kwar dare kaban to dan ka can kai lafi ba dare wo fe dare ke kuma kere kuma Madagascar da ne ko kuma Madagascar kana nan run wan an point de ko chutel gen yo point de te ku jalje de waje South Africa ga bo tel gen ge amma kana to lo ga ci ko ngwa be al ta ga ka wai so ko na ren mu di me metitin no ma ajena but mu wo bo mu long ci wo bu me long men ba lon ka lelen ba lele jan palen ke lele wo kuma wo civilian ko ba kul sarbai ka ba live long e ke mal wo ka kana ICC ndaro ce jan kuma jan tarlo ka position mu go mala rige kuma wo ka sha wo ka sha don jan guje ba garmo kullon ko garmo wo ga kare wo ga ko ne dar woti nen ngade dar woti nen en civilian ga meneme dara do lo kap lakin min duware yon gor constitution wo won nyinga sin ko constitution gor re kere mi cha to go en president jen kamare ni ship ka jen head of the state that means ye long order you wo bo ka de long order you kwai jena anto de anto ni yo mi chi go to ngoda go ka barhan jena ngoda go ka barhan ko barhan pai wa no ngaran guruba ko ka wai da mi ku me juba mu gi ku me bil famnan ene ide to ko group de chụp kan 25 mungai ken go chang wano nga ga me baba lam nyang wan dan te tin kir ngai kan e to la ta ga payroll ala mo ke yo mukulu gujin yuru konan ko kumla support ga ajen kon kir mo guje la ala won ala shi dar fail mi kana ji go ci de tel yo ngare yo ndi ala wa kam kwar ka kam ga zubane la ka wuna na amerika ko logo wona ne bi fail lakin ci bite ga long tin yo to but gankane wo maget mo gor ka ta zino ada sin anta mani ce ne yikan $7 million kon ci kana suspend tuda yeah $7 million ne ci kana ga usum suspend wala bo yeah tuda and $7 million to the question go ga $7 million wo ga nuwan ka kan general ko yen we kan ci alin rojimen an karan se cha ba kamiye ajini wo te ne kam tal ti ci kam ga yuro kon ga te la ngane you don't $7 million to kan ma I mean $700 million to ka yuro kon kwa tin wo ka security sector ci wo gon da ko ken ajen we na ko kwa kumuri dial kwa kala control ka je gari shi wala burhan me mu canke ga gwam mi canke men wuta da gari shi wala mati ke be leftin ka wuni ta be ne ajen gwaja na mo gwaja na je bura la tuda ya we garbola ma wana lo ya mata ma ya because interjection method okay
an ngai je won ne to one to con in lat ka koryom diet we mon la we ka kan lo chere ma kwana crash long take a we dang re to guru bi we na ni shala me shala Afghanistan kana we na ni shala Libya me we ga koryom diet me che wotin kalare kan ne indial konde indicted cholo Malaysia ko ngu kan ga terrorist luno kana ba ka jorar ya timetable lel ba ka jorar within timetable ya lel away sing man binang okay allow antame Taliban tedi ka gwe la gwe chi ngai he ne di duwo were bi wo surge no mo mi kor yom diet chong tina ka bom de ken liu ke anything mo were ka Libya institution ta Libya da ne woy ka gar yo la Gaddafi allow ci kor yom diet antame luno matan roye en Libya chanka dire na chanka kuma minan kan jor sharma ya jorar ko tile kuma mala so alawo garanan minan larke ken ngai ke jeken kana bishir ko je ramata experience ngai je o jen cha indicted ka international jen che gure kworo so kwor min gure je jen gurno ba kawne jesh raminan min char yalla ka ken min char yalla ka o bibben tetin ka civilian na jenetin kana idi kon charo di na professional mu something like that tarantin chang biya ne na lawo ye luno cha kuma cha chekalut kon la de civilian a bak rama be ben lakin jen guru no be ka jesh ko che guru ba ko be je kor yom dien ma ba benang so no mo luno kel ma guru biya la calculation dun nan te kaye so jen military ramachiro prepare don alawo any forces whether jelo koryom diet ke jelo ngu luno take a bomb dit ko long wo dara ga jwara taf ka way nan le ke je ka Sudan ka land ta Sudan so an chabi le long ko ba we lawo ngai ko na koryom diet ya is take a power me dit long but take a was mi wo we go so take was be je sin long lawo la te you is spending catch a lot no la kila waga turn in another way so an di an kon way na nan de la benefit ko kon wora ka jen situation na ne chon we know e koryom diet no medan ya ko lar medan e kende kon la na medan me la pel ka mum na kon ba we ka gar na de le kar ka de ka wai ba la we ka wai ba kon or to chikala so an kon region mitil kon mol magatin kawai chang oro kon ke lo kon til meden long le na doran ko yang kon oro ndame kon moy mayen kawai katil kon neighbor mo Ethiopia me ke neighbor country gwan ka obritin mo real friend yemte Uganda take telfa maluno kon til meden long le na gara so jen kon laro wona kon ke region Sudan ma kon baro dil identify tanan we ke siyasa de banaro identify la wona me wa kono juy bananga ya kon juy ban mu de bata kuma ke kan forces ne ka dial kon yang ya ju rar tam ba ngur ba ta biga trai kuma Chagwa Dr. Dolarjen. Yeah, thank you. So to the final person ni the Django Belel Bribo Chajenya. And welcome. You will be the last. Yeah. You're welcome. Period. Thank you garbol ka magwa yo kam chai jan ba ka sin ideal ji ga jan sha wadar ya tam ko ata diok wa ata diok unus hele Jaba. ya ba ka nei so de ye yon ner de ga lot ku wai de ner so I couldn't find that in your Apple Music library. galar ji roi ladumo gwa bat so mi kon mi si ga Sudan mi kon ta ga Sudan ne shin ngai ta Sudan đi giờ ngay ở biết cái đó nó bao lượng thế này mình đây em thì đây giờ có mồi đây win cái gì anh em chỉ dễ Sudan chả đào
mekar da hunga ke my comrade and imti mika bom bit civil war thing ke be win yen ko meda win ge but enje Sudan ke logo ngaje mo ko imti wo win more of them because waga mai they la ken no ebuto yen yen but the deal ye ke men che da mi ke but within 2 days ba ju ke ngai so kar la go ta ga benefit kan wori ko defend won tama lat ke na man gwa kan gi Sudan yen ana ku ke lu makani dai kan ya win you cannot win militarily yen makani je kan ya win bi kul win kan but sal ke malishan don mu yi kan tin to na la ja ba go en gorga ya ka sar ya ke kan ba kuliyar yen cha tun wani ala da tun munan cha kala ji but kan ngai kan kirga de mat tut imti cha bu win raudan gar mata kwar mai ta communication ka wi middle east dial yen no gona ne wa ka de ka chonga Egypt ki ga lok yen but be da mi jila shi man kadi yen dung ke de da kana jara fit for ku chara ko da ya da win sometime tu mi jara fit for but chal ka mali chat wo an tere de no ga bentu no I mean no ka bar ga dale akir but ku je Sudan se chet ke de jube wo medan mi che wo na cha medan da medan al ga ke je junub and rapid for the man a group of people mi che wake up ma da that an be look there na you don't know tomorrow what they genocide to Sudan yeah. So ka ngai ya ni kidin de je shabe da me shabe lo badil joirar but mi che wo bom abe wata ga na do ke bita civil war ka Sudan zin jen ngai ya no I support the analysis ka dundu kella 1989 kauke kume kaga watu na gulu jien kuna gulu ben ngomel kal ba kaptana kanal jala ga ji Sudan kel yen miki ji Sudan ke na ta mun ban mete mik dai joy man mete miki ganen taga gwal ya dai miti dai win so ajen goyen goyen kan ta diala to ke wo ko ngun tro be defend de plan and miti ngade kul support kata mi cara like ngada ke apa ben ngara sia bo yede no ke kuma we ba kan wi dian tin ke Sudan ba ka ja ka go ba to po ni borana kan ke benefit je ke o an Sudan na me ke joy ka ji we ke ci ko ne ta to dia la de ki galla ka ta ma ta right sin ngana kwana ja go mi wa du no ke chu ngabete di mo ko defend yen imiti we benrun te to ngwana de je but ko defend ka men nograna wo mi ta ma barwa ina ka kan yen who will be good or go so ka goyen goya ka imiti che win e failure ku e fail already ramla che kodi garanan che jenka askriya ni tam ka dufana di algara je be win di jet ka sene chance of military kini to de jango boma
akine to bot di jango ine Dr. Dolarjin and politics ni siang min ye ka je ka che wo nor yo a year la ye ma ye na ke yo lar ma bara ga barare ko ni o Yep. year wi dan jam mo jan le ni real wo year ke balu rar yo lar ma bara la ke tam du ma bu bog jirar kram bule ta tin te ni jen ta de na wudu chale ngada ka sa suran chale chol ton ba lu me akwan chenge me jen we ka raisha donc cheling bo ko ku fo la bo ngak ji we ba Ya ka ni Rwanda. to ba chenge Ya ka Rwanda. ni to ba Yeah. ko ji la chi to wa na mi wi ka yertin dar ku di ku la kai rar gwa gur ma cha da wo we na kai ngar me yi kan char longa wo kana iru char longa wo yo ga na char longa na yela wo ji we na ka mi le dar wo ga kai na de kai ngar ka Dubai cha chung ko Dubai chue ku ja wo ga kan chang ni ja sel ma chu le mo ne ngo te la da ho ne la da ro ingen ka da me ra wo ne du de chai scan ya jong ne wo ro ka po na ngo cha go aji so me o ona je mo yang thang dong da no te mu jur ko Rwanda da da ku jur la private jet da ro jal ga private jet ma de chawo ko wuni mi tele re bur ge kini ka wai nen je lo ko ka wai bi ku nga je go wi mo no me du ne la to kai kai je ne jen che chen number 1 ila ko na kai ni wo na tu ke nga de ke mi ya tu de ni la mi je nyin ku bi wo ka wai me so je mi chu ku je en ambaran tiaga long da wo bok kai yi zan ku yi mi ko yi zan mo mi sia gwa ye ne koryom de ku yi me jang wa la nga ken je bo ko ta wadi wotin golo di No. ti yo lan ta ma do ga ta cha tem ti ko te ti cha tem cha ga je ko system or ka tin mo ko na mo lo no an po ne ngar shi le ngaro mu wo je sarbai ne me mu te mu ko ga ba ri ko to dan ko amerika ma lo nge ga chan ke le du dan da batte mu gur tin ko Yep. ran mu gur wo bi ko ran mi yelo wal ci agur bi mal na ko wi mal na yo ca bu mal to ya ba je bay bo and Chinese exploration in ka Sudan jen nak de na mo wuri ya la kir na tele business ka kawai dan la kon so Sudan da mi ju guye a can ne mon transaction la wi mo na yam de la ko te ga yam mi churan ni ran mi je yo ra ga je na No. na ka pesa ni de ko ni ci am pesa manan kan min chwale No. mo wal ani tele ga Sudan kan yal kan so Sudan so Yeah. kan ti alti kawai starren ce ga yen ka ro ko kel kal wa wona zin amma ne garma charnan ku ye me we na ka South Africa wa jor dol chu kan gulo wo dol mo ya da jur ga ba million ko je ne am cha wa koron ne di cha wo je ram me BIP ye me de wala me ga apartment me lel ga $500 ba ba la gar kinen so bi je wala ga ko kawa la yeri yer ku kel ka te ta kala je ye bo bi le je te ta ro den kinen Wa nga o yelo nyen ka ti le te lo ro ko je si cha ka le de lo ro ko je ha so ntame mu wo to go ne ne wud mu wo je wo survive ne me ko ka wai bo bi ku lin gwa la gur je bi kon tere iyo chu ke ku le kan tin re ga mo ye tin ku le kabne bi mo gal ku ban sande kinene so ntame men bi to ga dama direct so da ne me aron me be me la cha ron me be me ka mu me ti diality an point wud me cha le brana mu wo je wo survive ne me te tun wanda be lat ka so Sudan ejena ka toroto balat ka South Sudan but lada ke interest ram kula koryom diet bo rekel mididin ta tade dan bo ci rek te tagre kon kare didi enjel jen min gore bana le lato go mbay le me a solution to the problem sometime jen mi ta ngwa gal on ce kan ci glat ko ne mitin ta mbay le ce le don jen min ngin go lo go ga bo bat ta mi chub go gar mo jen biya ko ka South Sudan ka min No. ka Sudan ce bito lakin dan yin ka da ko wo jen shi wonta mo ba ga yen lo ga tay bolo kuma wo ga civilian mi we wa jala da mo bo langa dije ka ngai de ne kon goru what kind of kuma civilian ne kan ngabata tin bo langa je ka ngai Ai de bo beto da ko ngai ne go changa na ya go ba kam civilian ana wo ba dor pin ba di ngai go di ya go ba ko ai yen ko ram ba kam ne ka sha ram ba kam ram ngai cher cher ya ram ku ye gorba yen ka je ni aje ariya mo janta kon ga so Sudan yen meti me chawo yaran ta me ala wo kan tin dialan chwale yan je we de ke mu ke lew e jen cha jo la de ko mo sina do do dollar ala jitar ka wai dial ka jo cha ga la jo de
deje me ma kwala chol me prevention ma ngano alarm ara ko gara ba toy gare chaga to ban ngar ban toy kon dia la tame alabi a toy ba ko ngan ba ya ngari wo oh ban Yan toy ngala la yan ban la gwa yan yana ya goro bina yu yen kela don ban yu yen. atem ko ban je ai edu no ko tu ko chen bel lo ri di nyaw bi churi bi dong bi 1 minute ni chulal bi Bagene. bi to atem ka jen to dan tu ko na lo rek sinan ta ko to en ta ko sudan a jerek so sudan committee mugo mu doro lo tong mi jen na doro lo ko kon this is our problem ko jen our concern ila kon nyen kon mite mi to ko katum lo kon ngai bo kon ba hien temen mi che to ko sudan wana mo che kon ba da me to but ku kon lo ku jo bo kon lo ba how big jen cha ci ya ku kon ngai le a yene ide da gar kur ko won wai no yene no won jube ne dara daga go aka yelong news me ngai je jen gar ko wai ko ya du mo get in kon tinu wona alelge atoro pinyi yo be chugo ga ye ko bi ni reke dien chugo jene la ne jene ko ili jongu na no ko mu ko no mam wo te mi jo kon da yero du mat ke je der kul te di ko kon ko mi tan lo re gal ne a jeng wala ngwa ko do fin bat ci loy go anin bodi jang ko mon gor kon ni ciang tareken ram ci loy do bom ni na kwer gay ko kwer gay ni re do lo dong do kon mar ko na ndio ko da ko mu ci disagree ba ngor ci dol butum ngiye you see ko mu te ram kel mi ci wudu le jalar na kana agree ge je la do re je ke je yara nga ya me ete ma ma ne kon ai ene ro ko gara gar Thank okay you. gamar da so an ko ga yan question no gara me jen da ko ka sudan And baran jen biya ko ka sudan ko baran ta a jara mu ta yudi allo ka chode a jara mun wa ba we support chode ko jen ta policy ta jamo ka whatever reason ta go yugo jen bi ne den ta ga into jen bi ganan a jen would me mala chale matia micha bom che me bom ka bom me di me ne ke ba guru ne ba tani ne wan ba ka implement ko bu wej ba kula ta kamal ajen and me ne ko woni ne ba de mi over 100,000 ne ba integrate jen ba chap ka lelbo micin cha bi integrate ke lu ba dil ta chap to go to ba ya la ba ka ba ga ko ndi ta je de mi di ka je de bi chir ga lu ka jen jan je we ka lu ka jen kan kulan wogan kan to rok dial te la gitar ko yom dir dial ka tin ka jogar mo that's true. ai so wana mo ajen benefit gar chwala barana ko barana regional coalition of country me ma ba forma ba support ne ngara me ba support ne barana ajen bi gan korma ku po ne korwa de joje chwala meti wala chwala meti go Ameti Chalam Mohammed, yan Chalam Mohammed, yeah. engari Last name then mo. Last name then. ai shi lan ne ne nin nim da jan Ning name, yeah. chwale Muhammad Amdan The goal. Digalo The goal, ah yeah. Yeah. so emeti me nin nim ni so en emeti joje barana me tel question ai barana knows it and the ally know it and then we ba kula survive country ba gar me ba mal use against emeti and then ba regional ba coalition of regional country ba form and then ba ni real kulu banang ka ponyin gor kor yom dia ba kul lel ki ya democracy man ma dong ba chuban la kwaren barhan ala kwar mu official ajena so jan goje mo doctor dollar gin ku mutot ya you mat and then ban mai roy kon chana tangwan chana galat chana mino ba luno da kon conclude ko jen issue ma karen ngode long true uh, okay tele conclusion lakin kwana analyze neje eno ngume de wa ngaramo ba me ben goro bane ngai especially kon wora o boran we open ba ngura taga kwara din relation de long ka self fakir correct law ngude ba law yani ni yen nuore to kon yen to opposition self fakir lono dera la target long rejube here that survive e ki chule la ro de kulano go you must be target ko kon we ya must be jen target kon la ku ya be la ngar ni waden je I know yeah tilo wer mo dera survive sin yeah kaba alaw an rebellion kita nan ta ka nay de kon ja muy ka gwas commander de kon ta gwas nyuro ka tum kan do yal kulu de ko kinap ko biaw til ko biaw yiba mm.
This is the more jen nan kwala consulting. Jen kwala ro ne kon de koro identify ku. En buran me chere late ka kon. Mana lu no chirandan. Ka garamene lu no medere late ka kon. Chane de dual ka kor yom die de kon ba kon lele ne kor yom die. Namo benyin kon yar. So ene kon charne ka sai nan gui kon. Nam buran dong da ben. Lakini mum beler ka kon mum bane jeke je benefit dan ka so Sudan. Lengu as a community mulu no a target community metegarial ngum bane jesin so to talk kan konen tin goye den writing ka den rachol kan forces diali konen luno te gore ndam me aka chol ndam mana luno daga la force luno de do delen de mede ko nang yam dele so je no min dele ngana jen che golong garbula gan ba toy ko chan roya long ko yana jonya long Yeah, ngana chagwa and ba lo let ya ja let along. So Twitter la wa ga te ka te ga jen to dung Sudan mo. Te ga bot kwa ta ka te ma I want to make sure there is correct information. They tell a lot of ground. I think people are still fighting. All right, chilo the tell coach ya ben just the time for sure. Jata what almost 12:41 p.m. Pacific time. Chilo na tell the that's a dollar gen. To not ko ai Canadian with Canadian right Kenyam. Ramji ben Kenyam no to den show me thank you coach to keloko 3 hours and 4 minutes. Tam tramban yo no ni te ramji ben back door but toy nan kon toy kon dial ba lelung wan bo yen gar to take a central time dio yen ta de start okay so that 1:40 going to take a mountain time so pacific time I mean central time taro we go pa job in the morning 241 kan ko for the jene one Dr. Dollar ji yeah so Jilona tell coach ya ben thank you ku bra ko gagrar banagang je chudan ko shower at the time for sure chat thank to you a long time yeah thank you very much guys thank you see you another day yes manager maybe tomorrow who knows yeah okay yeah that'd be good that'd be thank good you. thank you Thank you too. Yeah. thank you That's a thank you very much. All right. And time I been got coach Churan de talk. Be conject Changarun Kia Molga. Sudan is burning year the Corodian. So nga care Magoro. So ka year ko can deserve go big year. Again the reason ter con yet con ka medan kun chicken system go go. The Congo North Sudan, they still fighting. But Nikon politics like take interest. Go your former enemy sometimes like change your current friend. To Congo Sudan, the Chinton, but good con chak within a year. Any system, any regime which you know, any regime ben be Nadial Chianka country, Bekachang Guakun. Yen way la effect ka any country mi rector ku any weight mi country ka world ni siang la ne international country kan the city men din yenda we mo international city bin dia be dia siang tin all right lana tel ko chi kon ben ka show go mi kon ku Sudan at war big fight ani one kani one displace ni one chui na ku tina jel tu kina go tu a big problem cái này là bài point kiến trong đàn rule one cái thứ đây mình tin là yên là bây giờ long so nói theo cô chỉ con bên cái nào như là work cái nói theo cô này chỉ con participate cái này bên cái studio cái and thank you very much bạn ấy cái sáng đầu tiên hopefully tomorrow bạn ấy này yên cái mà liên dia bagang này show down Don't worry, me,
sharikon Rama nyurga wa rama tirade Biajeng matu kon jani rei sharikon Pelkon along lo wetala dorme lenkon Idara kwa mitala konin dwargal Den dwar kwa mitala konin dwargal Dapwala jigeti dagarola kapsong Elengu metuga kona lem lem Ejenengu metuga dura lem lem La dora tuwa bamba jane dormi shwana Idara kwa mi kona chunga jawkel Denwa kwa mi tola rain dwarkel Dapwala jegeti dagarola kapsong Denwa kwa mi pangashuri norangwan The Congo, mi chala con in America. Did it money while take a lot of Monday. Big door talk, but what only winner. Lem your lot, what I did go Latin. He do the Benny, then with Abanabang. Then into joy, you gonna long come dory. Cock which you win me, did go tell a door me Lincoln. Then and the two gonna tell a con joker. And I'm a man, be too much on in America. The quality get the dagger all the caption. Elemu metuga kona lem lem. Ejenemu metuga dura lem lem. La dora tuwa bamba jane dorme shwana. Idara kwa mi kona chunga jawkel. Denwa kwa mi tola rain dwarkel. The quality get the dagger all the caption. Denwa kwa Pangashuri norangwan The Congo, mi chala con in America. Emu metu kon, emu menyun kon kwana nyurga share. Panen ken mani jali uni ken kantori. Tel madadan lejene tu kon along. La chichi konche chamera mileni tok. La kona pelde abe chongande. Tuwa bamba jane dormi shwana Idara kwa mi kona chunga jawkel Danuel kwa mi tala kona nwerkel Dapwala jegeti jagarola